say we ni Ghana card okoye e mai na sika na e hwan sika akra ne dia den na akra ne nya asa sika no waso o mokoye gala dines akra mkoye galamse akra ne nya 20,000 no me ba chai papa ne dia waso o de ne dia to good jo nti we yi kire me jo enti meni akra ne ba fie enti wo ye di bro nya wie ye no na akra ne koye say on de amana ne de wonko wi kire no wonko enti a won fa ne ko sua adwuma na me de ne tum na anwa aka me de ne tum na obefa ne ko yey o say me de ne sua anwa aka oba no ai ade wan ko school we SS e no se obetwi anwa aka me pa cha na me de ne ko sua ai me de ne ko sua ai ti me de ne sua anwa aka ne ka na papa ne befa ne ko ye ne ti oba ye no se obesa ato aso no de no a no ye de wo pe ana me ka kire papa ne se nipa de ye nhye no ti wo se no no pe de a ofa ne ko sua ti wo sha akra ne se won ko na awotwe oba ya wo se we diska na koto bank enti won ko sama ne na awotwe bi mo ko ya wato ni punu no na ofre ne se da mete ya atwan wo na adwuma ne de ko han da ma me na fa me to adwuma ne na no ana me pe da makoma so enti wo fre ni nuafo nse wo me pam ne mfiri da mo to wo pam no se 50 cedi no mu yi ma no na kura ndi sun ba to bobo mama ne me so me mama busuafo asete ti me busuafo e me ba akura ne wo papa ho no na be ma na busuafo be pam akwala no papa ne papa na suma wo mo se wo me pam ne mfiri adenti ese wo be je ni sika wo no so ni ho nti wo mo pam na akura nse wo twen no ti za de wo pam no enti anu na chi no na kura isu saa fe de me hu de ha kura mi busa na wo se me busa na wo se na je se sika no ne ha no enti wa na me de to me ma me nua me ne tie ni anu wo se wo frɛ papa no esa akura no de wo ye na ofia ha no mo no ahomete enti sika no de aka bia wo fa no kosua adwuma no ha ne da ma no sa enti papa ne ka kire ma me ne se sika no de akoye gala me na hye enti sika bia ni ho biem papa o hye bo sa akura ne sika no okura ne yie na bre ni do de aba no o sika bia ni ho biem ne se sika na hye adenti wo de akoye gala ama na hye sa na o ka kire ma me ndi se obe ne den na akura na hye abo ne bra enti wona na me wo fa mo e frɛ ne se o mo ba na chen na me wo fa ne akura no koye akura no koye wo so wo ma me nkoli enti wo mo koye no mo ka kire se papa wo sika na hye a ba bia wo te ne de emoa ebetima ba se obe no nema oba nso no nenete oba osore okoni dwa enti sa de a wa wo ba no sika na hye age no na ntena sika nipa na pe se ne mo pe mbese anya biem ne ma me ka che ne se we ni eda bia o ha wo je no papa no so se a we ntime nje no enti o mo fa ne nko ensa amele me ena o mo se ne sisi sika bedi ho ma mi nso ni sika na sisi obe eda no abobla wo wiase wo se a wo ton ne ka to oton a wo de akura ne sika be man enti me de ye tete kwasa afi de sukura isole anu afa shabo hotel bi wo ye ho no akowuram adan a na hotel wura na frɛ me wo fa baako wo na be de sikan ani shabo abewura ade otu galamse hotel ho wo se ne papa de ma be hye ho ni sika no de ma be hye hotel ho nti me enti wo be ji ni sika enti wo de shabo na ekwaji ni sika hotel ho aya asemu anti ya na mbisa ansa na wahu sa papa wa be hye ho wo se a wo hu no osunsun na me de mi hu no enti mbe kasa basa ai e de ba asemu ni enti me wo fafo no enyina afra no na omu bi sofu bi wo na mde to na nim se de mbe yi anadwo wa no asole no osi niema no afa wo fa bag anadwo na obi afra me wo ba no na afa kwan no so enye oba bi na man broken heart minti mi hu ma me ni ani oba bi ama ni broken heart ya na ese sika no nso so na ama ni broken heart ya na sika na ne nsa nka na pa cho sa na madwene ye me enti ya no afa bag me ko yankran oho no mo si magi sika bebre enti me ko no de bag na we ne ko wetimi nante free ho na kopem aputu eja be kwai side ho no oba no onum nu bone ma me na me de minim enti echi oba ne num nu bone sisi ade wo eni ese no a enti echi no me de minim hwe enti no na me bɔ ho pa ye me kompa ibo enti me ko hwehwe ade ye woni dem abatan so ehuna mani we so ho pa ibo tramo egu ho obai egu ne katase before so obekọ ne papa akọ galamse no onum tramo no ande na minim no ye nubone na minim o ze ya na ye ni so nkonkora ne hu eduru ba bia o ne ti fie ba wa numbi no osua adwuma
Enti wakwa adwuma ba no adidi no. Enti wakwa ya galamse ni ba na o sha ase efa nu bone. Me pa chawan. Eno na. Me na chire na wo ya basa sa no. Enti me kwa ba bi na obi sofu bi ka che me say aya me hwehwe ne dem ho. Enti me kwa hwe ho no na me kwa bie ne bed ase na no tramon ho no. Ane my lighter na manches. Ana jot. Adane mata ba busuan. Ana egugu. Wo hye ewu. Ena mbisa ne sesa ade wo de ye den. Wo de ye na ade. Na bibi ha no. Enti me wada ma no aba. Ma bibi ha me setena se me na me wo. Ka de wo ho nyina a kire. About time bro. No okọ no asan aba e wo ma bibi ha me nti asa akra na me so nti me wura dem ma na ma lokọ pono because oba no anu so abo awura ho. Enti da no ana o ka me de to sofo na nim se wo se bibi ha no nti. Won kan kire ni nti no o se wono wo hwe TV so ko frɛ okot. Okofrɛ de ade a. Okot. Okofrɛ okotofo. Okofrɛ okotofo. Ba chan. Okoto ni mu de Illuminati anade en okoto a. Sa no ka no. Yo, nti. Enti wo mo ha no. Okotofo na ha no. Na se sika no e wo hen. Sika na wo mo de ma wo no, wo mo ma wo de no wo se wo mo ma ne frɛ ne papa. Ama ne papa e baji sika no. Enti se sika no ana ne papa se won kasa ye galam se sika. Enti no na ne papa. Tobo ase. Okotofo no okohu omu TV so na ofrɛ wo mo. Ofrɛ wo. Enti ofrɛ wo mo no e na omo ne ne ko nhyehyeye bi. Enti nhyehyeye no ne papa na ye den na oba mu. Ana wo se na sisi ana omo ma wo de en. Woni wo mo ye nhyehyeye na wo se wo mo ka sa wo mefrɛ me. Na wo se me de me kompai bo enti me de me. Kwa asore. Ye Kristoni. Enti me nko. Ana wo mo frɛ ne papa no. Enti wo mo frɛ papa no. Ana papa no se sika no friends wo boa no ndi onim ho hwe. Enti me sofo ne frɛ papa no wo se onim ho hwe. Sofo no kura wo se onim ho hwe na asam na akora. Nanso akora ne se papa ne nim ho bi. Papa ne nim ho bi nti sai sika no ne bedi papa no ho. Wo se wo de akoye galama na hye. Na me se kodwo di asam na kan ti papa na me frɛ no ana wono so bae to bae na sofo no wo na me de to anim se asam a papa no wo kani akora ne kani. Enti wo ya se wo kan na papa ne tia no se floko akọ no mo ne ma papa na amana amoso wa amana ankasa ana wono so ye dai ojaye enti eno na chi na je se wodi akoba saa wetimi kura ayela be na atweme wo be ya wadi mfie sei 27 satam no 27 na ese no oyira wetimi ko hye ba bi saa we ba na no wa tantantan no atwa rasta no afon a ayedin na ko hye ba bi no me hu ne pe na me no se inuboni na wo ye okotfo na se wonya na wasi de omo kire no ase won fe sika na nya no anka obenya sika be okotofo no sika na meka na nsanti no omo di omo sika maame utimi busa ase okotofo yi a omo kire ne nia wono munye yi omo ba ni suo ana omba honhum utimi busa na sa me busa na e na ose omba ni suo ana honhum wasi omo ba me de mi gina hokra ni hu na ese honhum no o ho ana omo ka na se ayikai no won konko ye nubone won ko hyehye wasi omo ba ha no enti wontimi na enti se wonnom joto na ene sa ade ne dia no wetimada sa na oka kire no ntimi to mo wasi ebisebisa ne sansem ni nyina enti woka wie ye no ana sofo ne papa ne tia no to oya sa papa infi me frɛ na wonfi me wasi me dia me ni sika wo frɛ na me wofa e ma ni sika ese won fa no ko hospital na yenhwe sada se ye saade na se ye ade na wonom na enti na me so medin ka ade na ko hospital to ade ne ko e sika na ode ma no na wosen ko kotua na ye de ne to ho na ka omo e ma ni nuro na ti na ni so okoye na okotua bi 4.5 ana oba ode akra na sa abele ne enti no ode ne bla na me se won fa akra ne nko na won ko hwe no onom aduro no doctor me se 2 weeks na me aduro no onnom wona me be confess wa me de no ko ye wa no mo se sako enti se sie no ne tintin ne tietie mu nyina ne se tintin tietie mu nyina ne se sisi amaya ma bre me de na ko hospital ma boka enti me pa ne papa na chawo won mla na akora no nsam na awokeka no ye hwehwem se ne kuro se nya ne kuro na enyi mfiri wona akora ne ne no no go so ya na adwuma no so nya sika nto aduane ni na si ada ma ble asem bia ba eya na yeta di firifi ansa na aduru abonten me pa chawo anya bia ukunu na busuafo ni mu asem a wo kan me ba chawo ne ma menim omunim e na won so so e me so me wo fa mo ko ne ho ese wo me fa akora no
na ono na ebe ma mo bia ye de beboa no wono mutimi si gina ye de fa ho se bia ye beboa ma bia yare na firi ho ka se wono oye be ma no ye de ne kwa ba bi kro otimi dwane osifiri ka ne mu dwane nti wono omla no wono wa meka ho na wo mo so beboa ye basika sam kro beboa nti ya ma me wo fa kra ma ne sika eno o sika no so wa fa anya hwe ene na na abrampa yen frɛ papa ne na yemi se bisa no saa nsɛm yi mu papa maame ne de wa ba betena ha aka osusu sɛ sɛnea ne ba ne ka okɔto asɛm sɛnya enubɔne na ɛha ne bɛyɛ a wɔ ka nsɛm kɛseɛ ya wi nom ne ade bi wɔ hɔ anoma no wani so yɛ o sɛ hegya wonte hwe de a wonhunu kura na wo ka sɛnya enubɔne na sɛ saa na ti a ne nyina gye se ebusa papa no ɛna yɛ hunumu no korɛ abusua minim sɛ wate of system ka yɛ twɛn papa yi na ye di nupa nso so ho nkomo Offsist the Med Point Pharmacy Limited ene di aba Offsist oba bia se ye Offsist oba omu string ni ade kyese wote ho na aboafu obi anka wo na obo ni nyina ye hormonal imbalance ni bia hwehwe Offsist na ososo ho ntimi nto obu nsa enkoyie obi wo obu ne nsa ne ebe na obeto no obi de na ye calendar de kwa akwaje ne bosomi akatua ni nyina Offsist etimisi ano kwan wuhia wo wunya mepaacha obomoden a na hwehwe Offsist na bibia ntumi enye kama mepaacha malaria dra Med Point Pharmacy nso de aba no ni din ye Medmal tablet wonsa ka bia se 3D no obetu o se bemmem ubehunu nkonya fra Offsist for ewa ahoma yi so na wonom emmoa obra wo penu pai ebi ato 0596 607858 abusua sese sika no aba bedwa sompa sika kese an di America na nya agro me se efiada ya wukoi wuhia sika bi di akwa akotwa weekend na akwa akotwa wanum wo kwa na sapan di ana ne enye wo phone na wasa wotwe a *426*18# na won so akwa akopes kakakraka bomfete wo di akofie na afi wakwa akwaji wani weekend ye ka wo di bia wutimi enso so di tua ema ahoto eba Liberty Conference na odofo ye nyambo ochina ya mesi nuaba kwa nkyere ye kwa akwaye abusua 5 lepu mienu na fa sika hyehyem na ade a won pɛ no wabrabɔ mu no mesrawo tro cancel do wachire na nyankopɔn pɛmfiri wo so na nea wohia na brabɔ mu nsoso no na nea watro approve wachire na wonya dura nyame akoa ɔman ne ya dubuache papa yi wo hye time wonya duru hɔ a sɛnea sitie bia no bɛbɔ mpaye na ɔsoro nsoso atimi akasa de ama anyomtofo a wɔnom eba Dumadie yase no Minister Sete Champon di mu akotene mebe ochiri di mu akotene na afa Minister Kwame Jedu wonom nyina babi na wonom abebo achiri dom Jubilee Park heya ene ye nyina ye hia mu imesrew enka achiri ene enchia na oh glory no waje so hallelujah Kenjen ensu krojen Kenjen ensu papa abedwa so ensu ayanom ne tese emu o yayare anipa yare nyina no ni nyina eye ensu ayanom awia mi busa ensu obenesi wodokono bi ho wohia Kenjen Energetic drinking water wonya bi a wobehunu se ye wa apomuden ene ye wa apomuden supa ene timidi ye enum nyina eba Brema UGC ena ye wo Abawa Route Junction wo pene dodo atu sa ye fro na wo ye se bedin to se de na wo ye eye Kenjen ena wohia frempanyifo ahoma isu na wonom ni wonni nkomo 0241449191 Express Group abrochire ne ye kwa na fufufu sei berofo ntabre usika nyina amfa nkɔ na nipa ba ko bi nkɔpɛlu prembesi ni table so antwe ni ma o matini suo Express Group de ye demu ankasa ye di nokre se ye adwuma na opesa wo de okɔkɔ na abrochire ho sa scholarship bi na wohia na scholarship bi na de wokɔ visa no opesa wo bom nkɔmɔ na hunu se ne ho hyehyeye esiti a mepatro ye Express Group sa so Canada US Australia New Zealand Germany be a wose opese plane in fa bia any Express Group for any ehon komo bibia ni ye wa ha ewo Kumase ye ben court dan no ubetimi ni ye di nkomo saa nso so na Asafo Labor Runabout ye gina ho Accra Kaneshi ye gina ho Freya Homane so na ntiem ye monitor 0249 000 448 3A Herbal Center yen ene de 3
3A cool capsules abedwa so yesi ye cocoa master cocoa no de no emfa woni mfie adi mpacho osisi na ye oya ade okra si wani mu a wonhunu wani so ye wisi obi wo ho a otewa na ni no kra si asan na tie na de aguso wo yam na atim me say 3A cool capsules bomodian na hwehwe bi kolenak dani farmer Mr Herbal Pidank wonom nyina ewo bi frempanyifo ahoman so na ene wonom ni edupai ho nkomo 0546 107 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor koko hunan na wo yade mu kona na nyina wono ne betimi etu ase ede ama wo enam so ama or the Lawson delay man capsules aba sanso so na Lawson law care enso so ewo ho wakwa akwate yade boni bi atumrika kokwaje wo de na bibia enye kama me pacho stomach ulcer so de Lawson Herbal mixture ena wo hia ene mpanyifo ni nkomo ahome so 0242133577 as foam me say na mattress ye da so mattress bi wo da so adaya wo be so da na nantwie de second di wachi mattress bi wo ho a wo be da so honam nyina ya wo ya wata so nyina ya wo ya enye papa tam koto twene kone kwaje ash foam ye wo sofa enso so ewo ho nye ne ya ba titi nyina na ash foam da so ewo ho nti kone ko hu wonom na wonom ntwitwa nyo RSYD yen ye yimfonyi papa no studio papa pa ye de aba aba efonsa no bedofo content bire kura wa opese wutwa hu yen na yenya ne kama ya satin ne nso de eja wo mu ankasa wo ba ye fro hu mfonyi na opese wutwitwa set san photoshoot nom ne ade nyina yen ne ade asi ye na so aye ye obebu samse ye wo hin be pa cho Accra Malam Abase Kokroko Street First Kokroko Street eho ene ye wani mpanyimfo monkomo na yenso so yenhwe de betimi ayafa wo event ne ho ede ama wo 0574 715778 3P garlic mixture me say edro way yeah garlic ekrogen ne de aye so high blood pressure low blood pressure be mana ye normal the amount menstrual pains is a routine suo wa ya say real asthma kese mroso obi osiwa ne se na fusi ni sreso e ba say de yare ahodo na stroke ni nyina yade a he ni padua no wafura hyedodo a me se wohia 3P garlic mixture piwak ene de aba frempanyifo ahoman su sesie na GB 0248928824 Medima for Herbal Hospital Dr. Time da so what the time beto yade yi so na wahwe e de akwama yade bia kone ko hunu Medima for Herbal Hospital na Dr. Time da so emfa brento yade eso na onto ase emfa ma poko ase mayira enkran ye wo honom sanso na kumase abu akwa agogo mepacho ye wo ho frɛ yen na ne mo ho nkomai 0244774282 Dawood Herbal Clinic Dr. Dawood na ekasai woso oyare ni nyina fa hunsu nyina eba bedan no na onhwe na ommoa emfa ho ni se ne esitie obetimi aboa wo pa Dawood 360 capsules wada roma pebia na o memene a sisi yade no ene ahotutu obefiri ho sanso so ena Dawood ointment enso wo ho be paacha obi a wo ahotutu o kwanchi na ye wo ya opanchi fa bi twitwi na bibi anya kama ye wa juso krapa ahomani ni 0241244012 Yaa sanitary pad Leicester Ghana Limited ene diaba oba bia hia oba pad yi wo bo a me se ubu dambali scroll wani mu nwase wo pa hwiri obehunu say yes ahotoso no de bibia ekoye flavors ne de dose ye wo de mint wom ye wo de a eso wa na tre bai ene etimeji pieto ni nyina mu fa oba wa hotoso nti ena Yaa sanitary pad ewo ho kone ko pebito wo pani duduo mu nso anu afra homai 0302235295 Abusuya ya ne papa yi enkonkodi nkomo se aso ensem a maami aba betena ha kan a meti ha ikura me yam hyehye me na na abram pansam na susu o asem we di anu oden dodo Enyasam ketua enyasam hwiahwia o okoto ne nenne mu okoto Illuminati na me no TV no ene ye beka ho asem o omo hwe TV no so no ene wo se ye ne omo di nkomo no omo hunu de pese ye kire ejimi nkoba se sikaduro fu da so de guso ema nkola sebi dache ye ni ho mo behwe kire no behwe sa ni ma bebo damo se ye sa na asem ne tie dia mame wo se mpanifo de taburo to sa ne ma ne so
uko bi se akira wo mse an adwuma no mo ye na adwuma no mo ye na Abraham me ne papa ne nkobon nkobon because asem we ya nkwa nkobi sem na se ye gina maame ne nkwa so de a ebetumi etwa ama na ye basa eja ye mo aha emo akwa aba Sompa Nkomo so nie opanyi te menka hello Mr. Monhwe maye na papa maintenenka na ye ne mo asemi mu nkomo ye pese ye hu ni akwa akosie maintenenka ojina so wakate no okay ye nkoso ana ye try na Abraham pa na woken bibi enti na se wade meka ne se awofo no se kobasa wade agya ye ba enkwala hu na mane pa wabaso me ne nkonko meja ye mo aha mo akwa babaso Sompa Nkomo so wasan kate no emze wote me ne na we ye afimu ntem fast onyina so kra ayasem na metu aso eti na de na meka kosini se awarija ye ba enkola ewa awade nim ne huna mane hwese maami di ne nkomo wo se emfie miensa o na papa no eni akwara ni ja one maami ja awade ana akwara na be di maami nsem a wa ye kakra hwe ne ba amana ko secondary school awie eja wo ye den a akwara no be hwe ne papa eti so ba hwe ona mo ko e galamse na se galamse ni kura na diska ma wa ne die wom no fama no o se media o se magic du betu kwa 200 million di tukwa kuro be na di 200 million koso enya de nkrofo agigi amanfo sika di bi na o moje di akro na wo papa pani te se wo sa asema mami ke sa ne tie a se ba bi akoduroi oba na ibodam oba no obodam obi otimi fa shavu ko wura hotel de shavu ko tu galamse yentu galamse ho we asem papa ni penny se wasa etu eye tramoni yi ni niam nyina anomi na papa wote wonu ye frɛ wana wototo ayampe a na de ye beka ma abusua nyina te ase ne se wo a woni ba obadwo me na afa de ose ye ne yenye sa niam ekoso ye TV ne so no ye hwɛ na Ghana mpanifo efo mu nansi fom edu ba bi ensam ha mama se wa ensam ha say passe ye nyina yet mayi mu na ye kire kwan fa so a ye gi sikaduro wo TV so ya TV station so de bia so omu ye adwuma omaje nkratu mi nkrata wo omu de ye adwuma no enti obi antimi nka ho hwe obi antimi nka ho fritete ena saade we wo be kwana ne obi apebodua bi na ekura no pentoma emu fufu emu kokko tu wo yi sika to mayiska chese ena Ghana ni bia so obi ampe brenkwa titiru na emabu na aba sesei emabu na aba sesei obi ani ho pebre eni onya hunu ya na wayere fum na ne wo frɛ no wo kɔ no akwa jiskadru abrabo na da foma nka wo ba beto se wo maame na wo papa o moda so kra de o mu hia we sei so what say ai nansa wa nansa mu bia wa ha sei papa pani be 78 ko 78 years papa ye kwa free swame adru ha se wotimi nante obedru ya asemo me an obehwe me di asem na asi a enkrofo bi wo hwe omu TV so omzu omu wo sa abono area ho agini sika so mbe double money aman ayeka eka na aba fie no me tu o magi sika ya ma ya ko 100 million ofro ma atuzemu no no afa aka ko krom ho okoya metofo brona se wo anfa na fu na mfiri wo kom de ne be fa so no eti min wo frɛ me konkwaji scan man nam se mate hwe ewiase wo kwaji scan man me kwaji scan man na okɔ no obe wo mama ne eti min ko krom wo enkwaji scan nam se pani mate hwe ewiase ni pade a wo ye bia ne da wanim empani fontin ye yi mu se we ye won hu minister wo meboa no kwasem eye ti die pa no mu ye die sisa de anu ka so kwa ye fa ye ne ye de te ha me ne umienu bonko mu watimase enti ye no mpanyimfo hunu ya na se na se wa mesre se sanye me wo bebo ye madam ne bekum wo mu dia ye nguni nyina free TV ne so ye nguni nyina enipa bia hyeda hye kire anopa wianwumre meyi sika ana meye se na akwa no kofa number mo kire se ene wo ye beboa mo nya sika ne nsem ami nsem a waka no ye beboa kra me ne nya sika no nya bie so atemase opanyi kasa ye wo so otimi fa ye ko onfa ko no onfa ene ma bi wo ho a eya ne ye ya asam na aba ene ye nyina ya tena se ne ye pe ano pomasi bre na ekobase ye frɛ na se wo mfa ye be ye den ya keka ye ti abom di abo amani ya wote wo onfa ko ni sesi ye na wonyine ho ano onfa ko ni sesi ye mezeza champon mame
And I someone about the nipa battery so dear. Yaji Samu, I Sompa Metiana Mira Hopa, Namedica Achia. Meba, Mammy, Papa, ya mwakwa baba Sompa Nkomo so. Opening patron into one Kawada Roma, Oma oneso de Mayanke Bwankumwe. Papa Otamenka. Hello. Yo, Eja Yamwakwa baba Sompa Nkomo so. Also. Yo, where the anchor being shame yet if you hana, mammy be a better mammy froze. Mammy Vida better ha, mammy Vida patro TMA. We yet that down in Nijaya, wa better now say. A banner when any way may be a chairman or 27 years no, near my Korane yeno, I know a demano, and somewhat Korane Kakurano, as so dodo. And I know a cray command and also I was say Illuminati for an essay or to phobia or coffre or more. Or Cassay, whoop pay with him walk whatne, walk ramp on our dane garanta, equadi 2 moon, MSC Cadron Shay and a corso. And I'm so much 20,000 can entities got 200,000 be a PM moment as he can in our baby deal. As you know, what's any woman now saying. On also, many are going to call you a pa. I mean, I walk out, you're not at home outside the medical. Ain't no papa, yeah, dear, Afania Tehana, Semiaba. Wada Roma and someone who say Obi or who Timiko or how be brave to depression or ho, stress or ho, anxiety no near dear now ho. Ebiana and some na mammy and we are nani or titi free the banohono. Ashan a sodo or Jenna Huanye. And I was saying trying to answer the Semiaba. Into Wada Roma, we can be being in our command to you, myself not to say. Namoka Sompa Kumase. My brother, Eden can be any who say no was it wabre nyo Kenyan say wabre akwade ya yemu meba akwade ya yemu ne ho akwani abanyina wadi mu akwoten say ni komu nyina na atwintwa mu anatare adane off shoulder sami enti be me na wose wabu nkotodwe o kasa kra wabu nkotodwe se beboa no na kwan pa mu betimi afa so wa akwade ya de ho no mo mfa so ti wada Roma mu aba betimi de aboa ya wie Wada Roma minchwa wano we eja mesreo asem no ebi anasem no ache wa wonkasa ye mu kire se wode akososo baabia na asa ba bepem nanso asem ne nam se ne atia na tinti na wie woda so te ho nsem yesreo wo bibia wo betimi aye de aboa ama asem ya no abrasia mesreo ye bibi fa asem ho ma ye eja Wada Roma we de se oba why we my center. We need command away from command. Where the any Mr. Daniel say a day? No, I week we find them because it no yahu. Wada Roma da ben abenyahu. Week, yes. Mr. Omolaya ni ana. Me patro your production line e was a member born farmer wa. My friend one okay, and now betimi aka bibia fada obenya ho ame ehu edi nkomo yi. E dey tinu say na me koji ajime bi ame ko ho. Me ko ho nti me to du ho na me ti hu say bi attest me me with na say shit. Nti ya yem frɛ. So bi ame ko ka say etina me nya ho na ma nya ho a me do me dan to na so mo. Yeah. Nti ya yem frɛ. Me coco blue on. Ana me ara na me yare. Ya wo kanyina Matias ye na eye me nwanwase ase nka wo ye agya na nka Obama me de asem se ya ba na ase wunya hwe nka mfa ho no. Eno na sisi ya me ho. Yes ndokwa no wa am. Aha. Ba we bi afeka. Right. Akola we drama be ono ho no. Ebi ne se. Ma no na ye. You need boni aye ne bo. Ni hu ye me. Eba eja wunti asemi.
won say eya na nsem si a titiri ya na mema ntimi nka ne ho mo pa but ema ye vocal mo yetimi ka bibia ntimi srew se bibi tete na se wo so wantimi anya nto mframa bi ko obi de na akọ mframa mu ene ye nyina di ho abobo wo de kakra na ye wantimi anya nto mframa ma akola no mommy ono aba na otso no be di ho dance ye me no wo akola no na njani akola ndi ejire me ka akola ya de yes me pebusu me djuma ma akola yi akola ni ejuma mi ko bi account ma akola yi ye mwa na te fa no cover no wi no ni ejuma papa bi ni o ma ni a uti we ya o ni akola na di tia no o ni akola na di tia no ni ensem de momi obi ni obo wo ne ba o tan ni do momi obi ni obo ta jo wo ne ba ni sebi ni de go memu ye incremofon no wo ba ye wo dia wo ja padie ni tu ya te me wun ne na mu ja padie on ko me ba pe ni onu ni pa obi ti ko bi ma die so obi ni obi ti ni ta ko kan se to no mami chiremu a wo se akora ni nya 3 years wo hu bie won wa na hwe na ade akopim so onya onya sei onya 3 years 3 years ai enti yen na me say na se to no enti 3 years na ba to yen na me say na se to no mami ni so na de ne ko SS mami ni so na de ko SS papa akola no ntini ntia wanya kwanta mommy we papa meba o preme no atoma wo de me kan tebi ni ti wa kupempa ba de dia no obeye na wa so obufu enu ntina utie enu ntina me so me ka se wono waka bia ma ne konframam enti wo a woka asanse mi fa ho de na wo so wo ka me na konframam ana me tso mu na no de dia o ma me nkata wo ka tso se 3 years wo de se ye betwa bibia so no ye be frɛ na waba na emom ma me ne se asem bi hia na pan first kedro ne ho be pa cho ni bibi for court ni illumina asem bi ba mommy minim fura ka mi gina atie minim fura ka mi gina atie papa wada Roma akola no yare ne start akola yi me ba hono no akola no mu nsɛmte ono no retrieve ena engofo mi ba so mu ye tikedu no ba no nsɛ me ho akyere me ena ode ni odi omu number ena omu so de no number ma no mu ni communicate enti oso omu ade go naked ono no mu asemu o go naked di o mbe kana no so akadi ya na papa eno de na fast me here then e be tie o ma mi de one Africa te nya oto and now say ko na asem no aka de ya no I na do dia ni pa bu ofu na no enti afa wo akola me kan na wuna so na won kan na me ko ya akola de bone ana se me ni dia na ni papa tie me o kire se abra akora ne koshi a okotofo ne ebusa garanta se wo kwakwaji loan ne epe obi obetim so se yemfa loan ni ma wo no eho no na okoto illuminati fo no wono mu hia garanta ibi enti wo yesa o ma me kora de okwa asore yo frɛ na wo ma nti wo papa no wo de obetimi abedi mu adanse ama illuminati no me na me ko gina ho no mo sana me na me ko gina ho no ma ne ko ye ne okotizem sana mami ni akwada isie nyame o ata soro no onye boni ba ochi abani to asema o kan on ginu yi mo sa nche me bufuo ma me ndi ma no ka de nka papa ma abunfu enti se e be no aso ka nye no kwa bi enim ade na ade aso obesa ade aso ko wada Roma enti bi tie me de ntimi mfa asem nche wo ko nya no kore ma wakoma mra fom asem no ne aye twe ni ntonto a we twe fana we twe ne sere no ni nyina ne se ye betimi atena se hu ni mommy o friend no tebi me no kasa no me bu ntiyo asema otu okeka na esme minim se hyewa bufu wa fra me na o pedi ye ka aboto ya abutua on kan correct ene dia da bua no no obu me himate ade ya no eno nso so na ye me ya na me kire o se ade obu me himate ade nso obu me himate papa enti no wada Roma ye be frɛ wo na mesrɛ wo ya peda
me pa cho utie mu akoma mra for me nsam de ekoso owi ase de bia me pa cho otemase be ma bia ni wo ba wo ne ba na afa kwa bone so me pa cho otemase be ma bia ni wo ba wo ba so de na afa kwa bone so asam na so you no say akra no odu 2 years ni ma hwe ni do na kai akwa anyesa me pa cho wo se won na ahwe ne ne besi ne na afa so wo be fa na kura kwa ye galamse nyina onza nsam ne do so eni mgwati awodi gugu enti da ben na nti ubenya ho aba na asemi yahwe aba no pomasi bre honhom mu asem a yere ompanyimfo wo ho honam mu so ompanyimfo wo na ye mu na akora ne honto na no nehia eno anti ne ye kasa pii na eno nehia na o kan no correct no one can trot me so enti da ben opanyin da ben na obeba ne ahwa aka asemi why enehia ene maka achi ono ti ya no ka se me ne kopo bi yakode baby ayeko editire mi kudu wadawoma ene me nya tete ga testi nya ade ya be chiamo ti ya me tie se me ko kase echina ubehu meni anade ti ya me countro ma sister me countro anye re no ko ndia no awo me ta so enti yamfro we the more time ahead of me ena baby e kono network me nche da nye adwuma enti do from na ma ne hawo o de ye be fro osisi why ye be fro osisi ye fro nso abomo nya ne fa na ye hwen siesia no any problem na go from ma fa me so no be friend me star me say ona me am friend back bi anfa me friend wa yo kunzo do mate medase abusu yankomo idi e chese wa wo hwe me wa wo tie me ete waso mu sei na maame ne ka papa ne nso bra o se nya no koreda ni nyina gise yetena se na ye hwese ne yesitie ne yaka eho asem enkomo ne de dooso na ne edi hwa e ba ne de me dofo se wote a wo ye mmehye wo me se champon ye nto aso te ze yetie mo sei na hu no na ya me da se pa na me di kan ya chia etiefo ne ahwefo nyina evitiasia ne ya maami e bebetra ha se sabi nasam no wa mamu na wo bono tofa na ha se so no asem bia no ne enipa no e ka no na yetie ne yetwabi e de efense akansam enti no eye me de bebre se eye me de pi se wotimi busa ne question e ma ne start baba ensem ni mo na ne eye me na ekakra eni se akodai sese yi aya ma metie yi aya wo kasa no wo se ni papa be fa no ko anwan kwata no na oto chacha and just from the onset na kra no wo se awie obi a wo to chacha de we ni tramon no na onom dada you tell man kan person ka wo bisa se garamse no wodne ko ampa so wodne ko amampa so garamse set no so no wodne ko o mo yes ha ne ma we se no nyina e wo ho no mo wo de yemfa okot no ento nchen me nka se wo mo nya sa ne ma ye fa nto nchen akoda ne bra no ye wo fiti enfitiase wo boa de be pim we se no wo starting no tramon ni we ni ne ma no ache garamse set no wo mo num no mo de ye adwuma eno osamba ene so no sebi o wo ka se ne papa 200 friends a million ya de papa ne se enya no kure se no kure dia wa ene na je se depression and stress and bia akola no bia eno so be kan na akofa we se nyina aba na ne me pese me kan se papa ne maame no nyina no akola ne nsama ya wo kan de me madwe kire me se adwene no enho atechema ekakra enam no bone na ofa bone na ya onu no na wode nsem bi ekeka ho na mo slept to maami woni woku no na wo mko ba bia wo beka enokre na adentina Mr. Champo mu se wasemi adentina wa afo bitimitina na omo ntam akote na asema ba na ase we blame we na we blame we ebe wie na nkura ni nyina ye basa odo sa na ato adapa yo eno so da nchen enso so a tembia na awaje ya ba na ba ku bi eye ne ya se awaje ya na ba na ato ne ensem na ebi so di tro ni tie ma me so ni ade ni nyina ene ka bo mede we ba na nka wo ja aware a nka mo ya nuafo eye namfo na nka wasi waso na nka nkora na nka mo hwe enso ne de nya sa na tie obia say I know my right and I confess and say mo say na enti ne America ne say ma me ni papa yi akora ne de woni de adwene nya adwuma na wo ka ne wo ne mo ma me ni papa yi o mo nka ensem ni mu anokore na obi wa mo bia watimi de abo wo ma me ba bia ya wo de na mo different papa nso ba bia ya wo de na mo different
one e ka no enu nti na asem ba wutie ba bi fa ko a eba be hia na ebe hu mu enokwe na emom no mo mfe wo ma wansem no ya egwu na enchechire nkwala no so bia eni so no ema akwala no ema illuminati nyina ba mu so ma me si wo him so papa no so him so akwala no enti won say enti ne kan sa akwala de wo ma tuna saro ama wasay awie wono num enu no enti atu ayaresa mama mi emlemu papa no na mama papa no so emlemu mami omo mi enu nyina yenye adwe se ye pe ba ayaresa na omo nya sebe o mesira meka ento atoa no ya ekoso me de manu asi me da se ejamanso yo ye monitor we ne cases ne de esoso tene ye yo me da se oba pa me da matiefo ina so ase na mami eni ne kunu asamaba na yedi abeton fra me ye frɛ fanu no ba kwa be bona ma ne yo to so ba pata ko ensem ni papa no mpɛ obekasa mpa so obekasa na ya twetwena basane asere ina de bi hunu ne se maame no ne nkasa mu ina akyɛ so ne tete akwala no me boa kyɛ sɛ maame ne tete akwala ne de anakwala ne gye ne nsam firi maame ne ho na onyi ni se papa eni fie akwara gye nsam maame no so ne tete akwala awari gya ye de bia me kasa mi se awari a me be ware wo no me hwe daache na me hwe de be firi mu aba na sabe makono kan ne hunti na ebia me hu wo me de fa wo ba man se de ye wachiri ne sai e bedrum na bi ma me no be gya ya na je ti nam so me no be gya e be ya na obi anhwe ho ye nhwe sa asase na ye ba bi keka ya na gya en ye ka obi tumi ka se maami ana papa yi uhwe ne kokomu nwi na ne bra ne a wo gina so a seminya ne ba wo mabusua mu a mepe na kire so wo be ye ne dai de ode fa ne bra ne yade keka no a no kofoma ne bra ne ni obi ka ba fie enu nti wo be gya na kwale wo musu ye be fa ne sei eya busua ne mienu amaka mo hobom na yesa mo ka bom na mo hwa kwala nti awale gya ya ba enkwala ndi ye wo mu ni chafa wo sama awale gya ya ba nsoma o enam so na maba enti kwan amba fa so amba hwe yen ama yenso ye benya tete ye pa no efiri mu mienu yo enti awale gya ye ni san kwala na ye hwe wo no da che satebu wo ho no mo de ya ena na mema ne ma yenso ye wo hu asem ka because akwara no tene ba bi no wakwa akofa na ba enti na wo be ye ne tan ti de America ne se ye ka amelesi sudu ya se enne TV station aba ne radio station aba no ebi mu nsem a wo de nam nti amankwara abone ya dooso sawi no mu wo mu nyina no yesua firi na fofo so yesua wo radio ayetie yesua wo TV ayehwe nka kwara de nka wote dem nka ye TV station papa na radio papa ye ka sem a yefutu sem na ade to wonfo se asem a wo mu ka mo se daache me pasa me bobra kwan me fa so ne nemu ya nkyere sa kwan no wuro ho na wuro ho waboda nka ba bia adwale en ba bia wo dem na esi tumi wuro ho ne mo bi TV so en wo ko ti wo se wuro ho na so wuro ho enam se ni bre bone ni ye nyantete ye pa ewo ye maame ni ye papa ho nti ena ma se ani ma we na adedi senko obi tumi atuni na esi ho no aka se sabe radio wa wan tumi akam asem a ba mo man nya nkoso TV ya wa mo man nya ho fa so ni be ko so ka bi sen ka be boa obi ba wo ye bi obi so ba wo se mu mie na nya hwe e je ba da no man na tuma ko ni enti ye kam na sisu bia se papa nso obeba de ye passe bi wo mu nyina betena se na hye wo ho mo ya man kwala na wo kire so nya ho fa so na da achi bia bo man no ene ye hwe yo eja me da se na Abraham patra se na asem we die na me de se yetimi ati afen we se ye no kra we se nya no kra ni nyina no omunya bedru ane ye hu ne ye be na fa me ko na se wa nana on se Nkomo ekwe obi e kan si kire o aya asem o ebi so kan wo aya asem papa di menkasa afi ozo obi e bi ni mani so ne kakra afi obi e bi ewiase enye da abeto bo atwa asuo fra na mpafe besi wo se wadwen ya on se wani atipia okwante ade a papa yiye papa yi se won na hwa akra ma mi zo na hwa akra se ba bia koduru nyina ne se akra ne bodam wo bodam se ma me na hwa ni bio so hwa ni bio bra ne hwa kwampa ya de fa so okotu yi wo si minim franka me gina se akra juzu na akwa ya garanta me de nye na franka nim se ngai okotu so ye po bi kodi agina mu wanwa we se sa ho krata eni esikaduro ne dia den ya
ne dia den na se akwa ne bodam wi papa nso be bodam o edin oh Mr. Champo ya na wuntie se wo bodam na me ka akwa yi bo etifiri ne so akwa papa yi so na mo kanya minim se akra ne bodam se papa ne sika aba papa yi so na se woni mfuru wo yo se woni mfuru ko gina se ne se wo so akwa ba bi kra na akwa adwo mame na se wa yema achifo ntie no mu hye ne manso enne no obi dia ba ne yeka me si TV no oba na ne dum no ema ne hwe se Ghana mpanifo zo mu ntimi nkrosu sa ne ema na dum TV no ma ba ne trafie na ohwe bukum eniema ekoso no he nkra ba mo mehwe na se he eniema ekoso abrane fon da ho eniema ekoso na se wa ye me ho 5 years aka ho eniema besi wiase no de nkrande beba no ebe chenei chese magina sem wenhu a mentiase TV bia wo de betu bia obi akuri ne ho yiska obi ayesei anafa we bra na menye se ma edi anko ne agi ne wiase edi akese a wo ba na hwe se to ade ye nya asem keto a mami bai entimi ko basa akra no enye wo kotona nko keka nsem na okeka no okotunu wom eye den wonu o madi san komo no enye nani eti wi ni san ye mani nsanom no e ma me ye wo fie bi mo a wo ye dan ye se ewom eno de wo ho baby su koko sua free baby okogaram se obetima sua free ho ana ho koto no akowura mu na wontimi mfa ho aka de enko ye ni yie no ye de wo haw eni amane ye beto no so mami tie ye ze wotete pa fra nwan kwantamri katente adru hanese nani abre eti papa ni so obeba ye sorry me be frɛ no me da ye ode beba ni ye ni mami ni nyina nsia na ye hwema asundwe na sewa yo me da say abusuya be kwa second case ne so na pentam bi yiru mu case we die ehu case na ehu nipa dasani nsa na etimi ahono a na se wuhunu mfoni ni bia wo de bra Facebook na be hwa de TV ne nso so wo be hunu ni akwa akosie cases ni bi ne nsam ekoso wo wiase no to de bia wan hwe abeka se esini so na ya asempa enu nti yenhwehwe Pepsodent cavity fighter toothpaste ibi Pepsodent wo mu ahodo na cavity fighter and wunya bia wo se achi nam a chese ayi agogogogo a wo se achi nam aye de wo ho no ebema na aye den kama wo se ne nso ba ba ye den na pai fita na bibia atumi aye kama se ntokro na aba be de dem me se hwehwe Pepsodent cavity fighter ni bi nentime mu a ye wo mu ahodo bebre sizes ne nso de 175 gram ne kese pa no 120 gram eno nso 65 ne ade se nya osika sitie bia no wo nso so nsa betimi aka bi ana afei nso so Pepsodent charcoal Pepsodent herbal toothpaste the patro ya charcoal and herbal toothpaste herbal no de esiesie se no ama se no how bi e wo ho na firi ho charcoal ne so de e ba ma na ye say fita won saka bia wan kasa obe hunu za ne ye ka no eno enewom tutumrika na kwaje wo de na bibia anya kama ABA herbal center na e ka say wo se wani nipa wani ene wo mpoma me patro wani no betimi ate na ehunade ye me patro ABA herbal center send ye city bi on behwa ma yade bi nso so na aba so say glaucoma say ye te na asiso wonhunu hwade a wonhunu ne ye ni nyina ABA herbal center e behwa na wono madi wakagina mu yade ahodo ni nyina say ye stroke prostate ni ade wono mo sa kuma say kwada so dwene ase me patro ho ene ye wodoma ahinkro nso so ye ben Ebenezer preschool no ya apia kubi coastal eben ye frempanyifo ahoma yi so 0541 565199 Kojak Farmer me pacho ye ne di pro code ne ba ye no pro code rankrofo akoye bi afrem wokwa drug store pe na se ya adane a wo se petete de emfa ntoma nkokurikuri homa wo bi ankonkote nwu so wuti na ye o ya eye pro code no ana ekọ sa so na toothpaste apose papa a wono ma ede aba no me pacho de abidie wom ewo ho na regular one na ewo ho dada na bi nso so ewo ho sene wo sene sitie bia mesrew Kojak Farmer wonum toothpaste no kwana kokope bi nentime mu amafo hye nyina enso so ewo ho ene mpanyimfo ni nkoma ahoma yi so 0531069945 Lexta Ghana ya sanitary pad no wonso so kwana kwaje wo de oba ahotoso ehia bra wubu nsa frempanyimfo ahoma yi so 0302235295 Abusia OCP Ghana Limited
OCP Ghana Limited me say kuani die e wo se wo no paye ene kasa edema wo no ba bi wo ho a obedua se fonfon anie wutimi hunu kokoo bi na ho nsem bebre wudua mo emfa nsha asase no wunya fertilizer papa bi mfa nwu asase no eso wonfa nwu no baye no ase enu nti na wo kasa no the senti OCP 1515 e wo ho na OCP 102010 enso so e wo ho se won setimi ka bia wo be hunu se afiwe bibia bekwaso boko na wono ba yenso atimi aye from pa e de amount fra homai na so kwakwaje wo de 0555 909437 bibimni toma plus oyam kekao osa edi wani anesa osa type bi eye bi edra wo hia eye bibini toma plus baby a befa chemical shop bi e mo Ghana ha no wonsa betumi aka bi open dodo matu ana ba ko a fra homai 0541337810 a bishop 75 enterprise me say obai bo premai kakrawate me pacha wo kwa nkomade kwakwaji bi anklet nya nkrofo bi nkwa neto obia wo hwa na de bi atoto nan ne ehu ze won soso wasi so asomade ni nyina de ade to nsa de ade to eye Bishop 75 enterprise yen ene ye de agudie papa say dia bedwa so me pacha omrom ye ba de share market freya homai so 0598585219 Tabitha Clinic yade ni nyina fie ene ho yenkonkonko pre ayaresa me pa cho yare ense ne sitie bia no ye wano abduro se ya brofuduro se ya bibiduro yen na giyedi na fa o yade ho nsem eba bedan yen me pa cho laboratory no wo ba yetimi bomodin aye lab de chew free scan yetimi de ye chew free ni nyina na se ye pesi ye hunu yare kra ha wo na yen so atimi ahwe de aso ano e de amount empanyifo so wono mo twen 0202347647 Loyalty Hair Studio what be da se baby wo ho a ye tre she news na wono mo to nsa de afra o se tumrika na bra na wono mo nkire wadwuma entansi eye free yangiska bia wo ho nti wutemenka wababa wa bia na wa brantie bia wasi so a won hyeda nya di papa bia no kaneti kono nko Loyalty Hair Studio for ho won kono nko gentetie ni bi etre ne wig ne ade mo makeup bia wono mo eye bi wo ho frempanyifo e nefa dan wono mo 0257593563 In Health Medical Solutions wonte yenka ohima papa bi ohima ye ba ye say ene feeding bottle no ye wode ade huhurum kohwehwe omongu akra no feeding bottle mu no obeyare sanso so ene ye wo de efre no power zone se de bleach an wutwitwi ade aka watade fufuo ma you should be antiseptic ni nyina ewo ho omu papa na say detergent ankasa papa no ye wo bi ye wode ensa won se achi nyina enso so wo ho ni nyina no In Health Medical Solutions yen ena ye de aba ba bia obefa bia titiru ni modaka fo no wono be ma obi na onso so wato fra yen ahoma so 0245155966 kumase fo mu tie dia ahoma na monfre 0540587790 grow fine be ma wa ye fine upese wunyini ye me pacha woda wontimi na wo ye oba obu nse enhyeda maye wuni ahoto twintwam wa na wu twintwam mesra wo hia grow fine me pacha hwehwe bi na oba watumi aye oba sima na bibia atimi aye kama grow fine de ba ye nye na ba bia obefa bia wonso betimi ede unso betimi ama wonsa aka bi digital herbal center ene ede adupa se ya bedwa so fra homeye 0244596532 Abusuya enkomo ewa ha yenkwate nkomo ne ho na minim sese wiase no ehu ewura kwa aba eja de eja na nso oben base akese anipa ebo na tesen ye de rade ase enkomo na ne yedidi ne ha me de medikan makoma medikan tutu ne ade a mesi ye nte no wo wankasa wanum ede ye ne de wonam e pacho me ni me kunu ne nam me kunu so ne yare woni ukunu ne nam Oni ukunu na nam sese mi kunsa tie riba ayeden apro na ukunu nwu ya na seti mi pro me pa cho obi baje ne hama o say oye adwuma na obi baje ne hama oye adwuma ben oye fita moto fita ena obi baje ne hama yo me pa cho baje ye no sande baaye ode baaye no ena ode ye adwuma nti ode ye adwuma na ne bo ne nsa so
hama ne born in saso pacho hama ne born in sanso no se na koma na obi duru wo no de ne call hospital nti me wo ho ne frame of phone so se me kunu da hospital ben na mu ho na me ko duru hospital ho pacho me ko duru ho no ampa na me kunu da ho na me busa no se adan e de ne ha no na o se obi abaji me hama se sie yo na wo de bra me na me de ye adwuma no abo me nsaso o se obi abaji ne hama se sie oji hama na o de baaye no abo ne nsaso ama na so na koma hama na bɔ ne nsa so ama na so na koma pachan yo wase mi de MC mu odododo me nua ba wase mi mo fa nto so ma me sana asam ne me ka ne wa abusua ben wu TV na be hwa de Sompa Facebook nso so mesre obra na be hwa de hama na ebu obi nsa na akwa yesei ana mani so a pachan no sei na ukunu nsa ye hama ebo ne nsa da bi nya hama ade ewentimi nya hama me ani nkomo in health for ho emra na hama kro no ye ba ukunu na describe hama na kire because nkomo we dia meti ase ente ohima akwa aba ya me de ma me hama timi bo obi nsa so ma na yesei anya Sompa so a minimara untini ba bia me yem crash me ena so na me ma me ohini ni ha na asam kakraka we bebu mi ko mu ko wa uni me so ma huna mani o ha na ni wa yiru ko mesra na de ma ko munya de yeni ne pa ho nkomai Abraham power he ommesuso mi mu asem we de etimi de nipa kokko ma wo ommesu mu se de yesu ma pem edua no no den ewiase ehu sister yo ye mon nkomai Obapa empenisi aboso ba na meja paye na nkasa de wudi kaka in health solutions ye ne ma ho asemidia nka mensa me moso biem na se de medical ka no ba mensa enka bie na otomfo ba bia obo pampampa na na ho hia no enti we die mensa na asi sofri se obapa se wa haidi ampafo obesa aboso biem e de a kire yen obatan ene ye fiada o ene ye fiada papa ene ye fiada ochina ye besi ne ma enkwadai won ma kwai de na enso omo socks na ye chimoro school entade ni nyina aye feed won mu di agro wọ́n ma kwan say kura de na eni ejai wọ́n ma mu si small post wọ́n ma e so wo di agro obeba wotade aye fise ya eye wo de nyame aye wadom obetimi koba wa kodi agro na tade aye fi ma abu mfu enema na aye fi ni nyina momen sese ni nyina fa mo ano ai sese de ohema washing powder nti ma si aye mre sese nema no na fa gu nsuom na fa ohema washing powder eguso wo de opa aja no meat ba kumie ni pa bi wo mra na adondon wo de wonsa tu mu a oposa kakra na fi oposa na fi na posa na fi bo se wasi wo nema brite wa bi awie enye fie tade nko na yesie ya sore de eye Yaa Serwaa wontoma ene adento bi wo kra wa sha wa frefre wo si ya che ni nyinara ohema washing powder be bo mo wasie bia nimpa ebe ye kama wa wi a wo de hata no na enkwada no de na wusie no ene wankasa nso wa mo asene no eya wusi wie sa no a bo mode se obepe yen antiseptic ni bi na odi asanfru mu ansa na wa hata ene nto ohema washing powder de wo bia agi atumu adwumayefo wonu ma esua wonu ntade sie no ne den ya na eye nti atwobafo wo bia agi atumu ene wo bia esi ade a wo de ohema washing powder ohema washing powder adanya eye kakra bi abesa no na yese epuku wo de wonsa na esi a enya wonsa no ho hwe ehwane ntwentwom no da bi ena wo a wo use washing machine so wotimi sabi edigu machine no mu ebesi woniama ede ama o say kama afa wo bewie no woniama asan agyanka hwehwe hwam ere na wo yiyi abo se na wani ko service o de fa hwena no a hwehwe hwam afa ye wie na se ye betwitwi ye adwa ye betwitwi ye gya na bia ye betwitwi ye veranda mu ba bia wo pes wo sa wo de scrubbing brush eto o pipe no wo betwitwi a aya kai se wo de ye thick bleach o hema thick bleach ne be fa kakra bi gu ho no mo na de fa brush no fa ba mu fa ye ho no mu nyina ensu kakra agu ho de da na de so oh mano meat ba ko mienu pefa brush de to so ehwa yi say wan se na water da echi wo sink no mu say your bath crab brofu de bi a wo demu a ni nyina ebe hohuru fi na memu ate say vita e de amana kumumu wa nyina e wo so ene nti thick bleach ne de me pa mo cha mo a mo gisika mo manfo kwadwonso adwa ya na bia hodo mo ma nyina yemfa wo hema thick bleach ne bi yemfa ntwitwitwi mia hodo enwumam restaurant hospitals ahodo ni nyina ye betimi ayusi bi na ye
ye wie so a floor cleaner no so ne pa ye betimi ayusu or sa floor cleaner yi eboa ma say yes cement so say terrazzo so say eye tiles so obi anyi bi ni hwanti ba bi wo ho no mo a obekọ cleaner no so me pepa ye ni enso ho nya nika ho hwam no kra nya papa nti wunya eye ohima floor cleaner ne dia me enka no kra na ye na seja behwe me no eye kama pa nti hospitals enuro no doso restaurant enipa bakọ hotels ahodo me pamochew eye nipa ho adwuma ene ye obia ho wonka ene nipa bakọ wampe ade papa mfa pepa ho no mo a ekanka ne kambo so a afa wo se na hotel ho no obi ama ho bi mu o mesrew eye sikadwuma ene nti di honi te ho no mo na ye hunu se yes nti eye wo hima floor cleaner to bi ma cleaner no wamfa pepa ho no pa bia abo se tiles no terrazzo no so eye cement so ne yaya no trom atwitwe ne kama ama eso aye kama afa antiseptic no ya make se eye wo niam na wodi sie enkwada niam de ensese wo ma bi pa wo hokra akwada niam de muwa wanketiwa no wono mfi susua wo nyine ye eni nti ya fa bi gum wasi niam na wie no wo de kakra gum na de asamfuru mu wankasa wo ba bema wo mo asene no nso wo so wosi wie wo samfuru mu na de kakra asonsuo no mu ye frɛ na somudro kakra bi na wo de agum no ekumu mu wo nyina ma wo eye a wodwa ye ho dwonso adwa ye ho amansan de no ni nyinara ye twitwi wie a yemfa bi mpetepete ho no mo amansaja na bia ne nyina yemfa bi mpetepete so yesrebo obi nkari sika nkase oba besiesie ne ho na afi wo kwa na ode yade na ekọ na mmom ohima antiseptic nti ekum mo wani nyina wo ba wo bemo obia emaja na bia dwunsadwa ye won kọ baabi se ye di fie mpo won mase obekọ ho no mo na ode yade abafie afi mo me yemra ye hand wash no so liquid soap ya de ho ye nsa ye liquid soap wo ho ye hand wash no so wo ho na atwa ba fo agya tumu restaurant fo nyina da efie de na me na nka fisi obi ase ye ya liquid soap no so ni nyina pu ohuro se puku na de bia ya na futuo na me de mamo se eye a wo benya wo hwie ya fansuo kakra fa fra mu se de esi eye nam ne pu ohuro ni nti ahwe ye na wo gyae ne saa nkwada ne titiri ye behwie ni nyina ohuro no na omani age na so mo nim so mo bo ka wani betie wo nsuo na asan twabafo wo to a ebe esansa wo di nsuo fra na wo onipa kro bedidi ye no hwie kakra begu ne se eye ohuro nti de wo to ye ne ebe chaba wo ebe ma so kwa nyamfaso ene nti mo nyina hand wash liquid soap yemfanya ye ho adwuma na emotafo no baby clean na make amfo akere mu free say ye feeding bottle water bottle na de bende ne flask na ni bowl na tere akwada no ma ne de hia eno no wo hwe ni a eni ahosuo bia eni color free say akwada no color enyem ma no eno nti adokitafo na ayo ade bia ye de aye ohima detergent no adokitafo ti dia famfidie mbe obi se ohwe senia mo packaging city asa ne bo be ye den ne bo nye den eda fempa na otoso a esa wo mu bebre se bleach ya hwe kakra bi ne gu ho ena no so kra esa pu ohuro de dan nti wo de take bleach ne gu na se kakra bi ekura me kra mpo amenya bi benya bi ato na ebe chenso amawo mesrew eya na wa hye no nso nti wonya ohima detergent nyina bi na akwada motofo wo fia ya je baby cleaner ne bi ka ho wo de naniema feeding bottle ne ade wo de hohuru mu eno ye eno ne seminar ya eye de makoda no ne pedua ene nti mesremo ohima detergent ya dwere mu ho je washing powder je your floor cleaner je your thick bleach je your antiseptic je liquid soap ni hand wash na je baby bottle cleaner ni bi chasade bia mo ho ade oba de efiri witiri so besi na ase ahonidie ho asem faja ohima na nyade a yeso ebeja mo papa mesra wo pie na wo ba aya to bi fa bre ye nyinara ye de ye ne yenkwada no ho ade na ye de amaya ye nyina ye som na adwe ye asumdwe na abafie amansan aja na bia amansan dwon so dwaye mesra mo mugigi sika mo nwere ye nso ye ho na mo fa bi nkoho mfa maye abusua wo pe bi atu ato wo nkran de from 024 515 66 024 515 66 and a kumase for ye be fresh 054 058 77 90 and yes answer 055 964 964
5525 na ye ya penny betim ni nyina me na nka nkyere Kumasi kwa de poku trading yes san so wo mfikyire ho a ebuso maame ataki kiosk no mo so provision shop na wo mfikyire ho na kiosk no mo no okwa wo se ope wo hema na ga oni ni so ono nso so eno ataya no okure ko ho no mo ubenya wo hema ne mani nyina bi enye na ne boefo eye papa na eboa ni padua ne yempom den so ba me in health for da mase papa makofa product say yen search ya na akurikuri nyina munti say bibia atimi aye kama maame yemo nkomo e na asam a odi kan de ba ye die emu odu ye ntumirika ankwaje ya home ketua bi a emmoa na yakwaje ya home aba afi ya calm down because asam no emu odu dodo hama obi kwa ebeji free wukunu ho ede kwa ye de ode be ye de bre no ene ebo ne nsa na nakoma eso onimu ana kwa wie gi ede na doctor for kan ye ipacho doctors for say ne nsa no ada say betwa ana say ye gidie wo ho no nti ye ka chom say ye de ye mpene mo mu nyede entwa ye be omo si omo betwa free sa ye de en asay sabra na no mo kan na ne nsa ne te bi ewom te say pacho say ye ma doctor fufuro mi aye ne de ye hu nsisan ye meba sabra na doctor for say wo say wonu mu betwa okunu nsa de afiri ho no sabra na nsa ne te bia nkasa te say na asay how many days na asay pacho si apa ne nsa ne ba sa ne de ye nya 7 months ni asam ne ba afoforo na amode ne call hospital okay asam ne ba afoforo ne di sense na mo call hospital me pacho ye ni kan call hospital ye di kan tena fie miemia ye ye nim se ye kuro nti ebewu ye mia ya na ewu na ehunu ba ne soro ehunu ba ne soro na mo te ho hwe pachan na mo sumu ye bio ade ne ball no na o se ye so na koma e ball no foforo na kuro eda ho pacho David dan de na kuro na ho na di sense na kuro ne ba ebe 1 week time ni ehun se ne sa na ehunu ansa na kuro no e ba ho na mo fa na se ye miemia pacho ni se ye kuro na mo mia na di sen na anye yi nti be 1 month mu ho no me ba se be 3 weeks mu ho ene ye call hospital gas hospital ene o mu mia ye e ma nti o mia no so be won tetanus panien so ahwe o mu wo ne panien so o mu be no afi ye hwa kwa ye kosoro ene ye sa se sa dia onko ni kuro mu he pacho ya igbeni ya ofri he pete na ni kuro mu no onko ye den pacho ni se bia ye dutuo hama bo bi nsa o se aso na koma ya tena ho a ejensem efisa yankọ hospital ntem enti mu madwene mu de na mu hu ni se obi na aye ne sa jo onko ni kuro mu okọ ni kuro masisan pacho anye yi eho ne kwose ye ni kuro mu hokra na kwose ya asem no ada okọ e wo se wo mo ye ne den pacho okọ dun sini ho ena o ye de fa ho ana ono ameka na asem ana me pacho kam di picture ne choba me jan ho no muti na me da bi o me se okọ ni kuro mu ho no mo ye ne den me pacho okọ ni kuro mu ho no omu di ka kwa dunsifuo ho ena omu hwe no ena omu so ni pakoro e de fa hama numu ena ball no ntie de ni se omu so akasa ne de omu betim ahwe no na cheseko pacho wantimi ahwe no oji esi omu ji esika bebre nti sika ba ese na omu ji free mu ho ode wani bu a e ka ma bon mo kwa anuna me mu bo kase pacho sika de ye twa bebre e ko 200 mil na se okura wuti twa da na o metena se nka wasem ne twi no mu na enye yo interpret omo no ye from mo say mane meka kakra why ai mane meka minim se enti nsa no na ye kase sei ewiase so bibi wo wiase o ana asem yi omo na ahwe ni ye na akọ wie sa ensa no na etimi ay kakra ka sei ensam so wo wiase o na fiada efiada pa ye se entufo na fiada we de asam e ba ye pa die nyame se enka no kra no odin ukọ okrom die na dunsini ne ye mo konye krum no
mi papa dimba o di ko o si ko fo bi o mi ko fo no o si mi ni pa o duma mi si ni ba pe no ye duma no o si ebi tu aduro obi na tu aduro wan ka se efre o sen kojo mojuro kojo de en mojuro aduro ho your wedding fee sen 28 years kan ne pa bebre na da wanim adaye so bebre na waso sen ka opese abrabo e wonso utime yire ho ye adwuma na daache wonso so watimi asre na akwa wie seyi hwe try sa wo ma wonsa no so kakra bi na wono ma ye hwe ye hu se ne sitie try ontimi maso o abusu enye se bi agold ana se ayi bi nka wa kese bi ne asese agu ne nsa na ontimi ma ne nsa so o wontimi maso ensa normal ensa no eye se aye kakraka hama ebu oni pansa entimi bi se o etiefo ahwefo yi eti hama pa timi boni pansa ama ni timi drum pempen so se wiase ehu o enti se no ukọ ukrom o ma ntimi anya moa bi afa moa o ana enya sa na omoji musika nyina na ese aba be wie Sompa Nkomo so enti die na Sompa Nkomo nyemfa ma mo me pacho we de mo na ehia akwa hu hia mu pa e de mo na mo hia me pacho fatika ho se ye kwakumia kura ya na eye dini ye kwakumia ye dini 3 days bia so wo se komia ene ba na gini niam ye beto no ma me ya na ho ye dini enu tire nso ya ba be dan mu no enya se mi kun sa no se ye sere mu o kan kura minim se wo be hia obi a because some adwene mu na mu nim se friend is hunhum yare and this say no obi a obo amasam yare na eska na yen peska mfama mo ye pa cho yen obi ko be say yare ma mi kun sa na akwa ye pe ba sa na wo kan eska sem ma me ni nyina ye pe do be boy e dey pa na se mo hwehwe ma me do be boy mi kura ma ne nsa na ko enu ne hia otiawa na eska sam ne ye ma wi ase musika nyina na akwa wo de be sa akwa anwona ma ni nyina ahye abusia ye nyina ye nsempa Mrs. Odro yete ha ye nka bi nhemu ensa na atimi aye sei poti ye de ato ayen e de na asemi ye no nana ya me ra ho pa e de me ra ho say abrante hin say enya gosh bi na ye de ato so ya chichi ade no ahunu abedru aka kra bi na edu na beti ebedru pempen so bi na afa ne honamu nyina nana ya Christopher de ye nyina ye so onyankopon ya so edu baabi a ya na asem bi ho no mu a wodi wani femu no na wo hu se ese otwa ho di edi adanse adentina make asa edu pempen so bi enipa ese wo dwene de se wo bro ho ase se wo ba fom na momu ni so be pese odi wunya na wo suspect enipa no a ese o confront nipa no dibentina make asa wonim se ubusa no so o se wonim nipa ne ba bia dibentina make asa as se open na wo hu no na nka obehu ne dia kame de nka ne mimi kan se yenkope na kira kwan to enipa no ya busa omo se omo nim nipa no obi bia onim wo ba bia na je se adwuma na ya wo ye no na ne hu ahin obi ba be ye ne sa na enie asem sebe senka wonim nipa ne dia nka simple because nti ya mimi kasa ne se enne mekama sem we se me ko secondary school e wo sire me samika we se mo fo wo mo fa nche me Emma education at that time no na wo mo ensheda empe enam so na mani so ehye na me bom ho mode pan so e wo school enti no ne ko ba ni se ni tiawa ye mock na mentumi me ifensa me ye first paper we second mentumi anya adentra miti eni mani so adan na ye wodan eye me dan chese me mentumi antrobiem na chese me ba me papa no mo ehwo no mo efie free boarding school na me buy na de be ko mampu se hine ho no mo at that time ya de be ko ho no mo
nana ya meka sa ya ye tintin nyina ne se ye de be ko mampo so nyine hono no mia bibia enhunu me mia bibia ensie me na mampo so nyine no at that time no wo kuma se ase no ene waka kire me se eye obi na aye me sa nana ya wo mame aduro se ye mfa mame me di se aduro no aye di nansa enso aye bai it is a white paper we say white pompon so ahumi o na enso ni free na bai enso no efiri mi say white say oh ya na say akoso do fie kasa meni so say asema me kamenu enu nyina ni white say na e say ape na before there na mampu say na at that time me ma me so no atra yendi enti no onim wo mo na che so otekasa no ne ade no e no mo ka che ne say wo mo nyima ni pakro ya me sa ade no tini ntem ani abrante de so yo ena me ma me ni papa say ye nyima sa ni pakro ena je me de ye bi school se me anu ena me go school me go say abrante bi hu mi a wo say ma ya bia wo mo ni me di agro mo obi ni agro bi na me bayifo na no sie apram sa na se wakopa no pomasi bra ba wakosa ho yare enti wadan bayifo na we ya me sadie no I'm telling you ebe ba wo so wo di face no me di face na me ka me babo ye kura me dia wo ye made na se me ya de ya me fancy o me ni on mo nya nim I will confront you na me say wo se mo ni agro chese me ngu me ye bayifo wo na ya me sa no ye ene ye yama wani na wotwe because school now ohun mi oka we say no edre wo ba bi o wani na wotwe say ono kwa no fan kwafo irim to just that ne me kan say we no enye kwa enye friends hospital yare na enye bibia the senko diabetes kwa nke be bia say oni bi na de nso ebo ne nsa na kakra bi no enya ye de ade na ya ade na ye de aba eni anom sese na ese obi ahwe ne ho eyie adwuma bia wo ye bia fi se npa bonefo e wo hono mo obi ye wa ho ya nso one wo sere ni ameka ne se obi anwe ne ho obi mu odwane a hweyie wadanfo e na woni ni di o ene obi ani di obi di hama obi di ye adwuma wa beje akoya de nipa ne san je hama na abone nsa nana ya wanfa ya de odi fanfi kire ene odi ko kanche ko ye ne odi be ye no ene odi tuti mu so obi na acha da tuatia no obi na tuatia no enti kan ko nim nipa ko ne dia ne kenya be boa no ne ya confront to send nipa ko no ne woni ni so ya hu mas na me won say sebi o ya no mo so mo de mo ya de kakra ne wo kwa ye so no akwa sia akwa ni kuro ma ye hu ka che no so ne enti ye hu adwuma ebi so anka o tufa ba bi fufura ebi anka ye adwuma na ese no so fa me nana ya elfro ne so adru ni say elfro no so anu nti ne yaka ne so obi biara ya sebi obetimi aboa de ne yene de sika sem na wo friends obeka because ne ni abre na mo wa kwa so wo sika sem sika wa hwie nyina wantimi enya mboa friends obi ba so when a platform a won kan de betimi a solve problem ya gigi sika ma akure betimi a solve na ya so onya obi ya obehwe no a etiefuo nyina be hu ne mo body sika na ba entiampe na ya resa no ansa ebia na osofo bi wo hono mo eno ni ade a odi father Roma so seja em so beto nsa afre no ani nyina so no ebe ye man we say de enye kwa me das na na brampa na se wa na de eni o de akofa abra ye se tie ni chen kuro yi na se wa nsem na no den na se wa ye nchi abije ne ana ya ware ye nchi abije aware na se ne yenso ye ti o yenso so ne awie ye kwaje jollof jollof ne ya ma enye ye nti baby obi a ye chia no pa na ya ma ne tiri nkwa na me hira na baby ohene ni obi aso ye chia na se wa hwe ewi ase asem me taka se nye nipa bi ono besiri bia na che so po wasem no kwasem obi ni wosire so no odi wawu abrantie be na me bisa na asem bi o se nipa ne se ne ka na asai oje hama no se spana no koi no ni 3 minutes and no sand by omunim ba bi o na obi a wonim no president na ado wade on ne be ka che oje ni nyina se me bisa boy no so oje nyina obisa na question se me nu na me kra me mfa me de ma obisa no so me sere wa me de bo ade so de abreu sesi e ono sesi de ne age he ewiase ade bia nipa timi bia ho ani bre se wanye careful obi beku ato atwene hwe abrantie moto fita no oyewu moto fita no oye antiti ne mowire ne maame ne abusua titi wo mowire ama na kwakosua adwuma yo wo huna adwuma no wo ya ne sabekona no a wo hunu de obonefo de na ekwan de na fa so a pascal eduru ba bia betimi abe ya de saa ene wo
ba sema papa ike se sa na tie dia e ma me se wa na se nipa nsa timi hu na pa yesei se wo hwe na beti aka so apagya na de so wo se de abrabote enti e be sere omu waduro ye be frɛ pa enyame di for se wa e busy me frɛ no etina no ayin na mra no won hwe ba bi efiri e bi se we na nya kwa si ye be ka se ye duro e se hospital de nko ano ye ho na honhom de ka ho e bi se ntimi nko ba se mo be gi me hammer 3 minutes wo de buy na me de ye adwuma na bo mensa huna ye kuro ye kuro zo a se ba bia ko wie si yakovotar regenam se wo ya nwunani nti yenko ni yenko ko hwani mam ho so de ye ni ye behwe mahunu de wom koya tite ne ona se duru ba bi kura susu be bra ya azan o makọ ntimi anye ye te ha so di omo ho adan no susu de defense se ru binkate binkate so atemase 200 million ye tua o magina nwama mu wadi ankosi hu and the platform is not here o hiamwei na me na yire no so gina han kamasa papa na ni so kamasa papa na ni so sesi na se wa wo ni edi nkomo hia okran yaresa e be gina se kasika na sabi empanizi mamwe na sa mamwe e be yeye o mamwe e be yeye ha u pa yaresa ma ukuru afonse hia sika na oba na kram so wa wo foforo ketua teche na dane na so boso me na sam so sisi o boso me nso asem ye ken hwan na ekoye adwuma so dia ba me hwa akodai enti se de D4 pa wo kumase ne mpotemu de akina kwa bia so wo sa kra yi eti abrante eti mbehia no na ba bia firi no ensan ko ho me se champo asem ken no me de papa so obi zo ma wonta wo so mane ntan wo na mane nwonso obona dani na kwasi kura wa bra wo ya hwie nye ye na Abraham pa se wo de oni bone fache da bi nyame ni ti ade ya na me pese se asem fifre tiwa da bi tie me die na se wati ewiase ma nipa nwunu ba bi ogina hwe nipa nim ni bone na wo sigu so da bi se nipa ye bone no de adina edi ntino so mo ndi odidie se ni nsai an odi ye adwuma adidi na ne ba nya bi adi ene ona aka akonyami na odi unya na osia na me de nyame sumnti ana me de nipa nti da bi mimi nya sa da age no me ka to na sewa e krati ade yi nyame di fo ba bi e wono omo na da ne nko ho nipa odi bai no onko ho so nde ni tina ba hunu kra enhunu na wo bewu onwu emfa ho me fa ho kra e krati kasiti so papa nya hwe bone nya hwe papa na wade nyankopo mahuna ma me wura ho ye fa so onyu hu so mahuna ma me wura ho papa na se wa abrante be mi hwani tin na ni so atata me se ya na nipa beko se ya na nipa ebetimi ato obia na wo ba gimi hamadi akoya de aba de kwa wie ni nsempi adan ade bone nko a me sinye nipa bi ono besre ene pe wasem nipa bi afanya futusem na ena ni trim na se wa me da se pi me nso me da se sabre Facebook and dey me hu se waba yamake o present why Facebook abusuanfo sabre ye bo register no September 22 wonu mu nyina ebusa se de be na si obi nsa na epro yi o abusuan obi nsa na epro yi ensa na atimi ahona yese kakraka nipa nsa no ma da ho light no efiri na beti besi ne nsa so ahona ma sesei no ye gye ye ho a enye enam hama obi beje ye de koye na de ono so gye e de koye na dwuma e bo ne nsa so miguso a mi bi se o hama timi bo nimpa nsa so e mekro beto ma nipa nsa timi produce pempenso yi Yaa sem se be ja kejagu mai na fe yanko phone lines no so yo na me da ase ma tie tiefo no me da tiefo nso ase so me de ose no pepa ehwe na de me kan na se edina ya na de bia manfo bon se edin we de ne honam se no ya na menti ase na se nipa nso ti ase se wi ase obi antwe manso kwa en obi anso ni on ma wogi asem die se hunwa nam nti ni wodie na emum ni ye ntira hwabrantie moto fitao na ni okoye play fitade ne senka ne em senke di pakro nko twane kon aye pinson wo pa bibia dia ma wofo bia die na ne yede ne manso anyankoso nti obi so anti ase enti awiase mi da bia na mka se papa anya hwe abone enye hwe Sami sa sam we mi mom na fa ma fita nke ni pakro nka matenda dada. Eja say
me mo na fa me feature kamatenda da eja asema woke o ya man crofo di bibia susu what ne say enkati ana asema ngo da bi me sisa me na fa me ho a enkamatini pakronda da what ne say enkati ana kamatini kamabon se dwie ewrade kyerese die benti ana saade nipa no ni bisasa nyanyam bia no sa ni pai ade be bone ne waye nemu mo wi obi moto akoton adi na ho sunsanso ti se ya na ana wodi obi bone na ne wonya ho sunsanso se ya na sante saade a ene ne kese nipa no enka yemedia kama body se dwie kyerese we munti ena de bia na me kan we munti ana nananom wo ho eja we munti o da bia asemu a wo kan dia wan hwe obeka sa akire bon nananom sen da bi o se abi sa o se ni pa kro wo kire akire bon yan kala beti iran se ni pa no so wo kire na akire bon yan kala beti iran na no e fa nananom no ba wo the bible be there no bi sa o wo ba wo se bible no de man so onkura na beti iran ana o man snap eti we munti ana nananom a wo mde agyayen asase ni isuo eni nua eni abotan ayabu na da sa wo kire nkrofo ati me kire ne kwan so otuma firi akwa nwuna mem na so wo ma ya san agye na dia aha no de ye say nana ba biom ni anwona kora ntimi amfa nana ba biom na aka na me ka sam kire enye di pa nyina se batakere hu no mu wo bi wa pala kora mpo oni bi wo bi wo hon ma sabi aguri widiem ba wo hia na chance na ba wo se eja anu wa chia no adia ba ne nsamfo no nyanya bia dia ba di ne sabranche pa waye ye ne sabe wotete me baje hama adia koya de ne bo mensa so a ene saka me de mensa de nka awu etiniama bi wo hono mo a me nya nkata so sa ni pan so wotie na so fa huhum di a ba bia be donge hono so wanyene ne tammu na firi ne so a be ba ne so ye ka kire no eja me da se na sani awo ka say Facebook fo nso so ne wo bizi o eja samu awo kan di ase wo dwa wanum mimi dwa wanum ani o mu fa nhia me na we mu mbaye asansode a kire se sa akwala abrante o te wonu mi le fa ahudie beba na wo twepe yo eja me da wa no because sanyankopon ezo on tumi nyamaye na nanom so be yamaye asemu evrade abusua ye kwa ahoma ne so akodi nkomo ansana no Joy Camp Roofing Company se men kan kire se wasi wudan wo pese wo boso a mesrew ene wono mu ni nkomo sanso so na enua wo pese wo di gu wudan so ni nyina wo di ja wono mu a mepacho mbeye ho adwuma man fefefe enchansen no sane a wo pe no kala kora wo pe sane esitie bia no Joy Camp Roofing Company Limited enkran ye wo honom Kasua Kumase Techima Sunyane Temale Boga wa ye wo Kumase de ye wo sokoba ampame be patro ne yeni nkoma ahoma iso 0540125816 be patro ne yeni nkoma na sabre phone lines ne ye bie di atum 0548931931 nana say 0551931931 asemi say na so so hu no hu o hello good afternoon. Hello, good afternoon. Wantimi anyina so. Me pacho yeguso a ye fa course no nti wonso ensem yi esoso sene wana wo hu ne sen de na wonso susu se ye ya ebetumi aboa 0548931931 0551931931. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Onyine me pacho ye mo akwa baba Sompa Nkomo so. If I say a friend, I can town. Nana Patrick, a taxi driver. 80 champion, young Casa. Nana program, Dodona, so a person padia. A football as a palm would they only better from the Mayan. You see, what the young could see there. Yeah, that's a fire brown, Nana brown pass one day. Yeah, it is so true. Mo ya di papa me from up my paso adwuma pa mo na me ko nsam no mama ho den da betin ja betina fi so me da ma se yen so ye da won so ase pa. Hello, good afternoon. Hello, how you know baba onye na me pa cho udini baby a me ka dey see e go for house na ya friend kwame ayi yo bra ntie na nya me pese me ka che ni na be mana e se de me sa ni ani se o ma de bon torion when I mean you na
bɔnni bi na wayɛ a ɔmpa adum na ne kyɛw ɔpa adum na ne kyɛw a ɛyɛ ne ti wo kekeke na ɔbɛhwɛ ne nua no sɛde bɛ yi ne mu na bɛda bi ti ɛwɔ ne dwuma a ɔwɔ yɛ hɔ no ana me nyame ebi a wapa wɔayɛ bɔnni bi na nyame ɛyɛ ne saa ɔmo ne bonto ne mu wɔn sɛ ka adum na ne ti ase na ɔbɛhwɛ no na me nyame ne bɛ dwuma. Yo, me that say. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. For free. Hello, good afternoon. Onye na eme patro ya mwakwa baba Sompa Nkomo so. Ejo so ebru. Onye na patro entie wa wiye. Ene di ko hasu mi di ani di go. Wo do chau papa pesi, ame mo abaso. Me that say. Ade ambo magana mai na mesro. Hama na okoji eduma no. Me patro we de mesra me kaye de bubu funda kana. Ehu. Me kura de okan na agye me nsem. Na hama ba ko na wo ko akosa ko ye eduma. Na no nkase bi ke se kura me de mesra me ka. Ne sam ko aso se hama na de ko ye eduma. Nya grow. Oh. Ye besre. Tempo boni bimpo na waya. Yes, ni tanabam flamenu. Umhuni mobo. Na ono so ye best and one kaka ni trimu ye enem mabuno apaka sa chichire eni ati anya yet di anti best them penko nemo because me can be me see nemo che wo bi ajem bonere obi ensusu ye boni bi ana de me fa akwambone no so dia back to sender. Emi the best Sompa di wuni ye aye bia for nemo the best mo akora na yi ase ya le ya misro hama enfanye eduma na me family kakra kanfre hama no edin awade bedem yo god makrama me da se pa be me hello good afternoon papa mpacho din ba bia free pacho fam ko bran kro ma pesi do mo adam eja kwa bna ma mintie wa wie no ne ko so de yi papa na mpenfosi papa ayashia boni nyashi nti sancho be yi na wa yi na ni ya anta ma yimpa no so bene odi yimi ya pe ni no an konso nti bi hu no so nti bi hu imagine kenu me da say hello good afternoon. Hello, good afternoon. Ontemenka. Hello, good afternoon. Kafra. Hello, good afternoon. Good afternoon, Ababa. Onye na me pacho mi entie wa wie ye. Me pacho goloni Sompa German of this week. Me boss ye nkwa. Yo, my mama bakso pane, muima pane, no futu pa mo de mayen. Ye da say. In fact, obi meje me hama enkoye adwuma na mtan koye me hama akoyi na me meje na me fon koye adwuma na enkobo me nso so me nsatima homa be emte oke TV so nsa ye fi ana mbra panyin kan ye papa nya hwe nya hwe ye de pokro ne de bra na bucha 40 ate obu fo kire entini yo ke ne pa bonensam ana waye no Amincha mama fiatara na maya na ju e Sompa na mo mi shom kwanzo ko yo me da say hello good afternoon. Hello ohina me pa cho ya mo akwa baba Sompa Nkomo so yeah baba Sompa singing mi rampa cho mi entie we hello ohina me pa cho entie o ho ada roma mi ram tie why hello good afternoon. Hello good afternoon. Mama me pacho ji sa o ma won ne so de ma yen ye tie o. E pacho mi ka se fi ahun. Yo, pacho mi entie wa wie. E pacho di to no yes a de ne pa. Mu pe e di pa na mo so mo mpo na de me ama na so ji na se ye ne da. Next time mu nye bi. Ye da se we de entie mpa. Hello, good afternoon. Hello, e jam pacho mi entie wa wie ye. Ohine mpacho etie wo na se Mr. Sompa
Me pato Sompa yetie opa. Yeah, almost na me so me frɛ ma kyerɛ o ma gye no ma ne direction na ne ho atɔ. Fat fagu kwan mu na ye ni so. Okay. Entie wo ho, mesra wo se direction na ade ma fa ma ye na ye ni so e. Se mo an ye pa ma no. Mo na me so no wo ne pe we no esa. Minimum ni pe dia we ko dia so akra. Ena we dia kuma manfo di ho adasa kese mfa kere mi kwa mi di ho adasa. Any I papa do say dia na ka dia no we esa akra because o ma ye dia say say o niam ni nyina chi no kini ho na so wo jidie na o tu jidie ho na mo a we mi ma no kiri supra ga ndu busu mi no ho beto ene ye fa o number no ne afrɛ why papa ye fa o number ne afrɛ o na direction wo de ama ye why yo nti mi number ne nti o frɛ number ne so a mama ne direction yo ya ti we de opanyi kwantrefo pa o direct ya ye ba frɛ why ye da say ye mfa frɛfo twa to hello good afternoon. Hello, good afternoon. Oyine me pa chodin baby afrain free. The certificate. Yo, papa meet you. Think na mpoko ya na mboso onye na na di no yin ya na no obia na no ayi into no sabira na nka no na yin. Tit for tat. Internet tit for tat. Yeda say. Abusuya yeda mu nyina ma say se na nso mo boy ya chiri dom. Ama adwumadie ya kan guo. Na me say Sompa ade atoye o. Eyi kese pa eda ya nim nyame ya adom a ochena ya ye nyina ye bo anan na yakọ ebu akwa. Abusuya nyame ya adom a sofo maame nyammo a wochena ena yede maami eto mpamuo na yakọ akojam no adofo nyina mra na wonom emeboa ebu akwa mepacho Liberty Church premises ho a ehwo ne ye nyina ye kwa akoka abusua ho na yakọ akojam ye maame sofo maame na bibia nso atumi aye kama kwasi ada edi ho nso de na ese ye kọ na ase ye ne abusua ne nyina kwa akoda nyame ase se bibia etumi ewie pepepe na abusua de wonom wie a mbehia mu dwoada obodwe sanwo na wonom atena ase adwendwen ensem ho Mrs. Mavis Ejapon mafo nyame emfa okra ensie ye emfa emma yen nyame adomo a dwoada ye ne maame osofo maame premani ohini ni adazo a ebeji edwa kakra kai na senia yekọ ne debia no yahwe na yakọ ne sa eda mu nyina mase nyame ya adoma adwoada nso abia ye betoa so yakramu bia no ahye wo trousers na wo sise jeans bia na apetop bi ne ye chese saa smoke ne hye wo pa ye beche wo fi se e bia na wo di tu awura mu a wo de kwakodi ewu we ne bambosam a wo mo de egu akwan Arusiana beka wenu mhoni ya bobo ni nyina no a anu so asonfo ba san ye tena sere kase boy baba som ye akosuya ajewa akode boate ni midin mene Ajua asare ye ne maame akosuya agon aboaje Leicester Ghana Limited omde ya toothpaste ene ne brush aba modin ansa obenya bia midimafo herbal center eka ho sanso na time herbal mixture wo mo ka ho bi ena Techno Spark 40 series ene boy kase boy free enkran ha no ena etu fa se wo kore ye plane no ene kopie headquarters e wo kumase eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 wo kumase Paris France eye Adamfopa radio takwa Sompa eye 101.1 takwa de Sompa techiman Sompa sonyana Sompa nkranza Sompa doma Sompa ena manka sim Kingdom 106.1 FM eti Sompa ya jiba bia we no enye so obi na efa ye news station ye yankase ye dia eti ye se bia obi na bia ne station ye se momfa ye news no mfa ho da bi ya na ye bie eti se uduru kumase Sompa takwa Sompa takwa de Sompa techiman Sompa sonyana Sompa nkranza Sompa doma Sompa ena enkran Sompa enti enkran de ne de Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ye Sompa FM live na no achi ye website ya bona beda kwa kwato eye www.sompaonline.com ya demu nyina se ye fia da ide na wa show hu ye mabo mudin de mabo dia ene ye wie ye de Augustine so ase kwaso atie Sompa 106.5 FM Accra ye sorry sui na Mango Day Prophet odi eni ji eni kwansha abara bomu afutu
Nyamsum wani da so ade ni je bro ni panyina Ahaya Sompa asempe nipa onipa na ye pe ne ho asa yatena se no na yatena se ye bontabu animu dia na se ye ko akoyanim pa edini ye the nation's uncle of Bishop Lumba awofo friend Kinsri Kwaku Buache oka owura ku a ye beje so ye ko ede akoyanim yanimu a na ye kuro Sompa asempe nipa yatena se anwumire se ya na eja dem den ye mpanimfo adawma fie hefo if you have papa kada kuram ye wukura mpanimfo keke omo ma animonyam eba eti ye boy mpanimfo abaso Blessed Foster animonyamfo adwumawura ma salute you na afi ye general manager ye manager do papa no bo adwuma papa accountant ne wona ekeka ho awrade nhiro bia na onya ne kase me ame papa kokoye otufu bebrebe ne din ye ya na me rafio Mr. Jeff awrade nyankopon wo nhira pa na onya okase abrabo na ye buro no yanim an ye ko ede akoyanim we ni Sompa sempe nipa no ya tena se ne atena se lukota ni tu maka to se gina ye meheda ya bow se mi hunu se ne awo ye nya meheda de lukota na bow ba gina ye a gidi ye se duru nchen a emmo na ko prebo obi so ye musa na hwe ye musa pilot na hwe because pray de ma bi enam no de otim ko gina na bow de asa won so no na wutu fa na nhia wo wiem de crash a da prebo ni bawo ebo abayifo no wo wiem na nam sa baye no koye ye ni de abusuan timi nkan we na ese no anse ye so wayera ehu no anadwo na bo no obeso ya no pa ye so wawu oda ho watwefia okwatu na pre abo ni sunzum ni do ndima mehim nti ye da ye nim ye hia won ye header so de elupre ne bo won sa na Sompa sempe ni pa ne tie okọ MC a ho no a Kevin ya ata se de osi bo adwuma no ano adene pa ti Kevin awrade nyankopon wo nhira wate womsi etua wo kabato ye adwuma no extraordinary nyame nhira ba sa nso na Azuka be mani munyamfo so watan ezi o the American life abandon so na ni shuba akon ne bo ye ka che oni so bebiri hu Azuka no obo adwuma pa ema MC a ho no niam ekotote ukonkran pumpuni mantam a obekwa akoto ya de nyina eye David ko ba jasi nso so etayeti ebrani abrenya nyame nhira mu nyina na onye obia kese ohene yire amini se bia obia wutie ohene yire nkramantem won se ne wada ya wutie wo fa sense wasi muso ba ukunu nchen ya aiza wa fini kunu be kunkura no obakum asenso wonkra ohene yire me chia okwan so nkoso kura producers aboye chi dom ya dijumadi ebira mu no kwantabusa Isaac yinya nkwanta so ntwen wo mani sanso na kokosa chi frecha sam no muteka mutie de omde omsem hunu no be ba beto me ha omteka mu omutie nyame nhira obia na afi ye nua ne oware ye onya ne ho kani no ye bechia no ye tomde bi se ya nye nyina ne betumako ye nyan sanke pe nti we na producers mi enu ko ye omoma ye yo timedi ya chire ko obia anka be meduri nti abj and the said na was ye he chire nya sanka wofa meba betuntum akora amana ye fefefefe kwa but omom ko meduri producers mi enu nyina so omodo nto magya me hoko nti na obia produce mi o nti no me baby anka amwa nti mo nkwaso no mbeba betumfia so moment menya ba kono mi nyina ko mbeba betumfia awrade nyankopon nhire obi ana onye obi akese na nsem ofia ha o nsem wo papa dru fia da se ya otimu se foso be matumi kan be si ya wada na yaso abedane mu kakra media ne so nsem be na akoso ye wa homte eyi obufu ye dane mu ane ye de aba na afi yetimi akon e de akoye nim ene asem kase bi da pono so akwaku eno de ma woso ama ewa interview no wanti no me de ma no beka na ye di hu nkomo kakra na mampanyini bi so okuru bi so hwe ne condition aye na still our mind ne pese de ade he ne sa so mpanifo bi pesika di eno so ye ba be di hu nkomo kakra papa bi so di nkomo bi ande ye futusem ye de beba futusem na ne etoso nso atoso ntine ifia nkomo na de Friday boja ye he okwa aduma na ankoye o yere tetewa so TV ne hwe mbesira bom obozo da ha no ne sa be body mpa nso makon na solve issue no eye fiada programming ya de solve issues na kwa gumba jo bia boko de Ewrade ayade mbeto sa no a na me ho atome kwa mbeto am ho atome kwa na me ba na me se onya menim na wa bade a ta che na me ho se busa fu so be ma no so
ba che pa okay ene fi de na chese nyame waye bi na kwaku men semre na men fa ani je kese ema me am sofo jima okay crisis life mission okay na me ya doma ochina ina sofo dwumen me kan se wona esu ni wona mani de o de ba awieye okay waso wan fi bebre to kwa homjim ma fofora ba be si na nan nti sofo jima ochina memene ene ye gya ne kwa crisis life mission o lobito amakom lobito nti nyankopon one ne yire nya omo kese na minim se wo ko medical ka se wonya nyanka edan a wo consult te ho na so kwa bisu no okoje na home kakra na tete o de tete ne nkola no omo so aba be shom baton no no so de akọ sa nti crisis life abadwafo nyina ne asole man nyina na me admo china ye nyina e ko crisis ko guna akọ asole me ko asole pa kwaku me ni ba ko sorry me so for family agro ultimate frame fi ma me ba no office okay jamen pa bogu me so pa okay any oye private christian private christian okay ti so for me fani ni agro ti crisis life mission nyame ya do ma o chene memeni enya asem so venya salute you I salute you na mo de na china so I salute of pen yeah nti kwaku ye fasi ni nkwa na me nchia me be me papa ajabaji worry ajabaji nyame ya do ma nyame ya do ma future ko ne de me amete na homa okay na sika na mka so meje wa meje ndi oze wa me ko je odi sada se me de be ma no na me ame ko je me de okay kwaku na unim ze go so man hene wato utumfo betwani o asa no na ye kan ho asem a enya asem ketwa da yanim se on the 9th akato ne bro adua wi infa saka be 2 weeks Friday be 2 weeks and next 2 weeks oh na du na ye du oluman start tompam okwa kwagina ho me hia futu ayakoho and the girls no be ya reho because papa we be system 15 years ni na go be 15 years anniversary now he said was ya be jampo go so afufi antu masa we say hafu nyina Kenya se so chen go so nze Kenya se K1 K2 so chen go so nanso emem so chen go so papa na ni ade na konde ne nti etim dia hafu region ko go so se on se de bia me kasa so ni papa panche pa ani pa wo som no sebe amanfo dan no onche to be hwe na obi adi bone sa adi semfo sa na panda so tiase kwaguna mete hwen so wo go so na mesre urade se me kwa kora oluma ya chi ye bedu na hwen na ntwa me ya me kromfo me discipline omo papa omo adwobre o omo ma bia nya adwobre o goluma na tiase ne wa ye nkasa am ne ye nka bomu ni ade sa ma bia sa bre we nya bra nteme ho ase ne sa ade ne be asante bi before ye pesa wo ti asem na ase ye pesa oluma ye ti ase pa ne ametiti nke nsi go so ti bere me kwa ye ne ba asomdiem na makọ gadan hwenhwen o nyina mbetena ha be fun kwa abonte so for krede ye omnye yefie ba bu se nipa bi o wote ase ono nipa no wote ase wampe ne ho ase on ha dwene o ko wupe ne ne chan zembebe krekesin o baka so mo maka sebe o ma mobra me tia me nuanom selifu 11 fo nyina numre selifu 11 fo nyina selifu 11 fo nyina me tia o ma numre mo bra meba yie no semba mo anam de menam meba yie ni anante kama na bibia akotote de amai kwaku enensam ofia kwaku se ne wo kwa san akante se de ya pebi ato eni asa agoro na be ne me so ba na de biaba ana ibi kwa me no ne be eni abasa asamantima nkode anaja o ba na de biaba o mo ko wa eni asa agoro ai o se nsam ofia ne o enensam wa ha ensam wa ha ba hudi huwa ba ensam wa ha india menkasa kasa mesem program no dia kwaku de kwa ni na ache nkomo me kwa komani manimu a ena mekro 3A heba center omna de 3A co capsules abedwaso 3A co capsules no bo adwuma papa se ye koko yale ye nko na etete wo dia ene na mekoso ma bo kokoma kai waka kire wo se me pa acho fa wo yade ni nyina ebedan 3A co capsules for ombe bo atu yale wane nyina ase na asomdie aye wo dia edimpa acho koko ama apusa wani koko ama agya wo ye unan ya ayamtimu wo ho koko ama niema enkonko nanimu ma onse de wo pa me pa chobra bedan 3A co capsules for na niema enkotote emfama o bedan wo mo number nie ana koko no de ende wadu extend bia ohia nchiremu mu a obetuma from bechirima cho mom TV na da so na radio for so betie 0546
107 107 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic for some more konkanjira wo se e wa abrabo mu no ade ehia pa ene sa sciatica ya de obetu ase yade de amama nkama se mfiri wono onipa be kowu a mpacho efiri yade kwabena ne tese de wo kowu yade o ne akaade ni benya nkwanhye ekuru beda ne ho aye yade mpacho ni ebo ni tu ekuru no ewura ni mo na yade mpacho ni nyina so yesa ne sent ni ma yade ntete mfa nkowu ekoyesa mistake kase o ekobasa mistake kase ekobasa demdie kase ekobasa yawudie kase ne sent no 21st clinic se fasiatica yade ne bra so sisi yeso to ase amane ma sa de ama hode a 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 na fe wo kun akon bie de no ane krobo krobo na no ane bie timfifire sa na maka to we ye koye mikro ma hene okọ akura yi meka bibia so okọ akoto krobo because ni badom na eba no dodo na krobo no mo pe otumfo betwane ayi obekọ krobo bebu ase etine enya asem wakora ewo god so mpatam wo no na ye ka cho nipa bia wotie ni se bie eno ane krob bubobi tobi no niema nkoto tema tobi koton na afi niema nkonanim toge ahaban keke azigbiribo zonkalu toge ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka toge se menganjo se brawo eya jusu bomfa chan kurum ha chan kurum bomfa se me ka jusu mam ya nita wota akire ho no a obekwa kwakoto bomfa na afi wako bomfa hospital junction fire togo number no mbeje so dia na ha honhum na dia nso na wo honamani a etete wo togo si na hospital ya de obemo akọ na na honhum ni adane honamani ade ne de o kunkura 0244 484747 0244484747 Lawson beverages Lawson for some encanto se wa abrabo no open san won be ma obi open dura ma Lawson be ma the delay my by no the Lawson heba nso aba tumilika kodi to be o sa ho yade na otwetwa bi dididi was win mfiendu won twa menko ho mpesa mpacho munche Lawson munyam because wa yade Lawson number na 0242 133577 0242 133577 yebekun akoyanim yanim mua ena yeko yom heba lotion yom heba lotion yom heba lotion yom heba lotion odoma odi asem yom fo asem nkankire wo se odi twitwi a aposo eniema be kotote dia ma na wakon akonim yom fo so kotodi a ya sisi wachiri bremo no fa bisira wa wo yekuani a wota akọ afuom ba no yom fo so fa bisira eniema be konanim dia ma na ma ne 0244 730 295 0244 730 295 o from omoje so na eniema akon akonanim pa ediama yomfo no omo bo adwuma Codes Heba Limited Codes for some gadgets or mo de machine wan aso bi abadwa so esa machine no amhunu ne sa no portable check we nipa blood pressure but check we si chire yade check ne ma bebre manipadua ne sisi na kwan so but f sabre abadwa so enchom be miam defend ye de ne pa etum nika koto de na ne ma ngotote emfa ma ho but enche we skafo ne to aguso ye be miam ye nya miam goto wo de kokoto de fa check na niema ngoto timfa bra wo yira jeje bra ukuna jeje bra broken out aba bra pressure aba bra wo ba yale bra wo di obi ka na pressure koso bra police fo abegina woni ma yema hye wo no na wa check na niema akoyie di ama 0540 647 867 0540 647 867 o from one niema be kotote e di ama pa OCP fertilizer OCP fertilizer OCP Ghana Limited omna di OCP fertilizer no aba sa OCP for no omo bo adwuma papa adwuma no ano omo bo edi akọ onanim wasem nkancho se wumfudie no atose de no opese so do so a but OCP 15 ene OCP 10 2010 but oya ne sa abrabo be konanim ama wakon edi akọ wanim ba wanimu a ena eyese wo kro but number 0555 1994-37 0345-1994-37 o from ombejo so na feniema akonanim ede ama sumpesika kese nkodibio sumpesika kese ni dibi sumpesika kese mpacho dibio na niema nkonko nanim sumpesika kese ni dibi na niema nkotote mfama di sumpesika kese ni bi na obekun akowanim mpacho udi sumpesika kese no na okowanim star 426 star 18 hash star 426 star
18# obone say wudi bi na afi nso anya sika buronya beba wo na de atoto ne ma yi express group se men kan say for account sembe down na ne ma nkoto temfama e de ne account sema etete wo express group se bra oba mbebo awo me pa country be na pese okoso US Canada Ukraine UK Australia Amsterdam for na ko Belgium Germany ba bibiara omzo mojo so no tuma kwa ko ni number na 0249 000448 0249 000448 ombejo so na fe wa kwa Tabita clinic no Sini Junction omwo ahoju Sini Junction omna ba aduma no pa no wotu no wapon anumere no 9 ene fan ekoro no na omuni ho omse bra yade be na etata prostate mema mo yade o ye tredete ama monya asumdie pa diabetes ne de omumpate wo hokra sana osanso mutu ase ne patro afi yade be sexual intercourse sexual problem de ebi mo usisi munya dina womso mo sani nyina amanema akotote di amount number ne 0202 patro 347 647 0202 347 647 ombejo so na afi wakon akowanim eduanim ana woko Liberty Conference no yeguzu ayabo adwuma o Liberty Conference no koso me pa 26 this month 26 July eno ma hene ya dubu ache wode mu nyine ko Jubilee Park no awurade amanensa so ma hene adwuma wo buro no se uko hobi a wunya yaresa uko hobi a wo uko hobi a ofa ahudi asumdie bo abobo anto ma hene ya dubu ade se menka njo se wono wo ya akoa na nyame aye nyame na ne manso aye ne ma enti da no ampaya edwa ubehia wo fa ho ye hura dwam ye ba awurade mpaya amanyame asane na nsanchani aye adwuma oti ase a waka ami wo fie dada etwa kande ni bio na afi enko yanim to akande ni bi na yenko yanim yanim a na yebeko ne nsam dapono so asempeni papa nyini ntrase ensam da ho na afi yemfa na yenko yanim a na yeko na watwi ensam asi ne buru adwene ntiase so ensam asi buru adwene ntiase so ano odene papa bi adi nkomo bi kwakuyengo tie papa ne nkomo ye ba na ne wachi ne yade abedo papa no mentena sem na se but me gidi ye se oni me mienu so betima te ase ye ntie mra sesi a ye ba sesi a azuga ne mabo abaso oni ata mo jejeme na enne ne ameto ama ne mu fie ho no mo mpe mpam chew pa ye ko ye kutia abase mo ntimi ne me ya ana zize ma teji mi de femi fushi China kasa. Fushi. Atende asa me ya. Ni pe o mi nko mi timi ne me ya. Ana zize ma teji mi de femi fushi. China kasa. Fushi. Atende asa me ya. Ni pe o mi nko mi timi ne me ya. Ana zize ma teji mi de femi fushi. Gogu ere beginning ya di betwem papa na oto wose ni pe ewu ono nko ntimi nwu akwa hia ni mo bronze bi so papa ewu anko hia se ne papa te ase enso papa ne ko odifo bi a wo bua na busua hia se nkase be omo te ase na enso okọ baba pe se ni pe ewu ntimi nwu okaya na ye ne ya go kopa na tomre bi wa ablabo ngo koto odifo bi ne ye na yi na o hwe canopy sisi wansan bi no wi no akọ program ase o na nipa ne kono no ntimi nto wote ase a wose ya na ye ne kra ya se nipa ewu na ono nko a wontimi nwu na ese no nso so eye asem foforo aje se enya asem wakora be na ye topic ankasa ye be treating na amade of futism aban ho we ndi ana just for yes ye de be have fun na asres ne yeko enti Kevin mumyemfa ene ye topic na ankasa no enko na afa futuo ho no ye meche mo man no ne enkonko yanim mumfa nhwim mame ne enko yen correct ano si de bayira ko jana buro papa ne si aboro no sa skuli sof mesi ne sakale kuro wo mba biasi nyame na buwa se wase kwambu sakwa sa serpa za kwa batru fiena ba ko kuro ni wade bayira no ko gya ya to bayira ni mane wi amfata si wankwa fieno anu ako ura pito base ana pito ura mamfata kana man nam ura mamsheta pito ura mamfota anu watuona shaba ya obafa obatimia kofi ya dani asam ani so wasa kwa watuona ni mbobo atakia yana hono
Sisubi mama. The guy for captain, aya. Kajiri Jan knows the Baira could go and put up a panic. Machine is sacred could wumba biasi. Yamina Bua Shawa Shakwambu. Shakwa Sasser was a covered Fiena, Bakuran. What the Baira no call Jaya told by any man we have just one coffee. And Wako Rapitobis. And a pito would a man fat time. Karaman would a mam shit time. Pito would a mam 4 time. I know what to honor. Shabaya or buffer or but me a coffee at the some. And it's so as I care. But 2 and more bomb take care of one. Kwakuano na nkofo wo monte for captain aya ewa abrabomu no ya na nipa ekọ this conditioner ohunu se se the master temensa numi edembe kwa koduru mpempenso bi se kwaku anasa ya na ebinum no eyeye ne yeye ne wofie abusua na aya ne sa anasa de potepa na ya na ekoso ndia onipa wo ba wo no ewo ma wo yere timi ma ne ho kwan to this condition nkofo so mo ntiase ebisi ejimi ebisi mi enkansa ye busuka ni masa ade we wo mu eye ho obi edi ne nkomo se de ope enti no kwagu na o se me de bana mpanyifu adwene ho papa yi oye nimonyamfo pa o hwe se de ne ho nyodo de wonyina chanka urade amane mfie nanso condition wo mu ne se de oye na braboi kofo kasetia na o se ne eye fia den obi be boro se de ye hwe ye sam obi kura start wa tu crop betre ohun se bia wo kro ne kasa kura nzizi so bo betena se wo nkofie na ne nantie ni afutuo be ne de masa ankofo na afi ene friday om de bia bo mo ntoma no na yakon akoye no kwaku yan che for the kind no ya mo nyina adwo na ya koyi de na che se weekend na ye kono edru fiada se ya ma amanfo nhye ne so se entete amanfo na ye sua de ne de akọ because kwaku make an weekend ne kise Cote d'Ivoire ke beka samadishwa okay se memenda be da efifiada anadwo ana kwase dan so be da efi memenda anadwo enu nti ye kan enne obi et sport wa ana afi na obi adware kwa na obi kura so upon store o ba bia oni base ya so kotena ansa na wadufie te dufie da se ya na no ya futu sem ne enema nipa kan ho asem ne de ye hu na ye de atu nipa fo enti ke adu gas engineer ke adu gas papa oven there so the different ones are back ya odwere ho a wonti ase ke adu be bia wo bia no wakwa me chia eto nka che me ncha ya sofu ya no ba ye from say gram sida worship center ene fie mse o manam kwa so mo ba o tie yen papa me ba maka me se utie program wie na se we agency ye wi a ye nwie sa twen na gem paibo tie asem pa na fada weekend yi na fie gbb free sida o ye pon ayen koi papa no obo jima nyame de ye ba o na so ko no kwa se na topic ya wo ken minu mienu ye ba wiase enche kra chekakra ya titi bi pen se obi akompaebo obi akomalam ho obi akokonfo ho obi akwabisa na ye de nipa ne koye no na nampadi bonwum bi o se ye de machinchi bebre de de ka de me ko bompiti ye firu de me ko patrapa short ya se nanso amanfo se ye de na me ya de minya no aduro enti sa no ma we e ka ho wo enti ya na ya nipa nsintine de obi ye no ya na ye ntia se na utwumutan obi beka nsem atiawo ani asa abro eno de nsabro de utwumutan na tetere wodagwata mu a de won tia se no obeka se atiawo sa na hu no na edrume bi a me kan sem bi se edrume bi na togoba na me kasa efri be no mienu ne no miensan ko no enya wo de abiem eye nkrofo bi dia hwe aboa kwankwan lobi ade ni aboa pete aboa patuo makasa okwa brochima ma obi pete ode na ede one ne tedem okay ba ye ne ha ade ne ne ayi bia se ye movie na ye ba yi a aboa ede tade ne ye pa ye kwankwan lobi ana patuo ana se pete okay because eno na ya na ba ifo wisu no Ghana and Africa ntedu no ma bi se he da woni pa se obi enu ya woni ba wiase se ade bia wo ye bia no meye
yo mu ahodo bebre ewiase ne nkra bata ne doso nkante sanke enkotena asori dem entie preaching entie the soft worker okay eti dada na make asem bi se wo ye nipa dasani bia na ti wiase a fine adwene bi wo ho a wono ankasa ne pe ene wo ye ne ho saa was boapa awo ho okay oboapa e nipa bi wo no mo a ensa ya onko fie eno nye ni nyina na ese ye de ko sese obi na eye wo okay yensu asa de no obi wo so a be se wono ankasa boapa ye se wonum ade se wo ma bi wono mu nya be ma na obi ne ko tra ba bi na wo mo fefe na wa fa kire na wa fa afre ne nyonko ma mo na manya ko bi aye nom no so oba no ma kodu ba bi a kwa ku bo se atai no no na wa fa kire na wa ka me ba o na wa fa kire ko bathroom no den sa ko wo ne menase na apua ba na wa ye firi na wa sa beto aso eno no ntimi nka ncham se ba ye na ye o sa okay abro yo nipa bi wa chisasa ensan ya on sorry ensan ya won koi enti wutimi nyina won kan nyina se ni nyina na obi buru nsa na o ye te se de ye hu ya ni nyina ya abaye na ensa da bi obi onu ani nature sa na ope no ho eni wo bi so hon so a me makase ewiase no obi eni obetuma gina wakase bibi ni wiase dan kan kom se ni wo okay ankan kon kwaji akwankyere enfan kan bibi na no ye nwa ma bi batra ha adia na kyerese sabin preduasa oba nyankopon bo oba no de na kade physical say be ma na enwaro ne wokoda ne sunsun bi abawe no okay teno na kyerese yes entra kwa say adia bi o wiase bi o positive and one negative wo untimi mfa ni nyina ba akoda etie nwa be ma ya adia wo ye utie kasa na wokoton ade kwa gu minimo bi o wokoton ade na dade no se eto na ade pa oho na ne nsa broba etiano na wa hwe abeka se we hese de grawas ni yam okay obi so nya sika obaburu no wa che sika ni nyina de ba chena na ne ba no so awo pa bobo na kaye o se ade che no koda se ya oburu se no koda na so nya sika obanu me se obachi che ni nyina ayo obi so de no no ya ye de aye no ani obi ho so ankasa no peta ma ankasa ni nature sika che ne botomu a ensa ya onko fie nyani nyina na de kwasha ba yie yenwa ba mai okoton ba yire ana okọ pito ba na ojiwe mami sei no waje enam mami sei no waje nam edume bi nyani nyina na ye nipa na shebre dume bi no esesa sika ne sa okay na sika ne sa na sabin bread na ni so aten se nwan kwa kwa tititi wohwe me metima kan se mbi se edume bi kwa kunsa ye nyina ya ribi pa bro pa pen ya ribi pa bro penti ye kasa ye ni ye ka ade a china kwa ku da ho se ya na wo sori ne ye ka cho se nra wo ma de a wo ye ensa bro de ma bitua na se emma ensa bro kwa nya makono biem se ensa chira keka kwa ku ya cha bibia ade a china woni so to wa ya se na nra wo ni wo ye no abusa wo ye dan ya se hwe nra wo ni so ko na wo fi hwe ensa ma akọ keka ye pa wunim se no akọ oyire no get now friend no ne nse mo eno ma akọ ye wunim se chese ubon se wanya boss na me nkwase de be na no amidi entenye ni nyina na se be preduasa ye be kan se be ye na ye ebi wo hono mo a anigye mro so so timi kofa ba kwaku ye kan bu okra na o classmate bi ana onipa bi kura tu kwan na mo ko hyiehia mu krom se mu hia sa anigye ntra so etime de ba na emum ye tufu de ani ye tufu se de ye spiritual de eno ye fanka ho na wo bi ko sa situation ma pekire ewi asantra ho kwa to anamon obabi wo sa situation wom se wo kru bi wo sa situation wom a eno pekire ye ka kire wo ana eduruma bi se ye tufu nso de a na ye ka kire se wo hu de ye hui na sa wote sa na ususu se eye wa dwen na hu se nsabu enti me ye de me hu me ye de a eno so jai emwa because when na ye hu no edume bi a obi arensa ama sabi accident wanya no eche obi a oteka mu onya accident ensa fomo na fomo ba accident wanya no eche se woteka na ka akache abrante bi no te bro no so na abrante ntime bura na mre bi wo boy fa boy o me boni di obi abehu na abrante ne obrane a wodi ne ko ba bi eyeyie onyadwuma
amanfo pena sembe se ko tra me store but at the moment obenya adwuma no na nsa broba okay kwaku at the moment obenya adwuma ye na adwuma so obenya ye sebe o enya nkwase adwuma obuwa ne store obi store ko no educated pa it in the store na ko tra masa me ko ni ye tunifo ba kwaku o ka ne nam na sochi onya adwuma bosome so anase etua ne ka that day no ubehu ne different okay ubehu ne different na sikama ne bottom a eno so ubehu ne different eti eno sa ye hu ne nkrofo tu anamo de ne fa baabi na enya kwa guni pa bi wo wiase wa mo bre nya ye di na tamso wa mo bre nya enya onu o ye oni pa bi wo ho a wo na wo ye odefo sika kuta ne pa na so sabe o amana dwim se nkukobu okura wo mo bi na daache eti wo anhwe ya na wo ne sa kasa we wo anhwe ya obeka kasa bi a eno me be san ba so eti enya obi a na akoto se sabe wo sa situation we mu a sabe ye kana sam basa ana ye di na tam ana sabe ya ne basa wo ya sa watanya no me because obi kan nyame no na obi nya ho e wo kwa bi so ti na me kasa de bi wona se wunni mu abusa nipa bi akoka obi ho asema nyama ne nipa bi asese na no akire wo bi nipa bi akobi ho asem na papa dia on de sa na ote o won de onya sika nsam bro no aka ne sa ba de wo mu no nya sa na obi apa na ho sa na branch american emre bi de na chise sa na gwata kese ana wogya no ne atwen na da gwata ne so kasa okay wagu atwen no atwen no de wo first no eduano da wo betra no wona ne kasa na me te kasa na wo me se me boatra wo kaza wo misro wana wagu ade ansati mi ye nipa no me se wona atwen no da amana ne so kasa di nkomo wo kaza misro me se odwumu ta me bo watra metrabla mintom okay no jaho no him so no jano him so make steps back akaso obedi aso utia ba ko ai na kan nka ho no satwe ba kire na sika ya kwa na dwente ho enye nania abo bi fa na patu pre okay so tutai nese fana so ho pe o se kai urade nka me yapra apatu pre ni sunu no ka me yapra fan hu se pe oni wo wishi wo sa body said you sa ka me yapra on ka se nka mewu o se kai urade nka me yapra apatu pre ko fu ma ni supa no urade nka me yapra urade nka me yapra ana o two step back no two step back no eno hu se nkoyi no saba na chi na so san be fa adwen foforo o se we o ma hu la na o ye nyina o o ba se mimi to wo ne chese mimi pra o bo wa me se me bo watra okay ena twen no so da ho ena wo na wo kasa twen no so nka bi o se trame na he nyina ye ensa ekonomu no obu ha nsa kwaku obedum nsa konumu obetima kofia koda kama okay abra obi kura hu minimum obi obnum nsa bro pa ba na yire kura nim se wonum nsa okay because odrufia o won nsa no ho experience ade bia experience wom Hey, ma pay your experience. Okay. Sex, your experience, woman. Okay. And sanum, your experience. Okay. Car, your experience. Even your juma, your experience. A dumata the top experience, woman. Sa. Obi wa ya juma ye okon school. Okay. Obi wa wan kon school. Nyame na dia dom no. Obi nso akọ school. Wote a nkwasasem nko an obeke kasa. Eti ade bia no sa na tie. Ti na me ka say positive and negative. Akwa no try dia toso mienu. Kwaku wasemabo watra ai kikira afei amene no shebu sekai akoya nyame ankasa makasa tia no na mene ne yi e kotwen na kwaku show anim nyina senya ebro a kesi de no dasani ne etwen edi nkomo na ni nyina chi no wanhwe ya wa wugina nchen no wonte na se da ne bia wa wo kasa asem no wono ne de ye nsa o ene ne wo ka e bia wo ye oba na wo ka won de bia ye dwaman pa oba ma bi nso di atem e di na tem be di na tem wo de no so bia na ye kro no wo de ne bia na so sabe amanfo de na ye de ato so se fa amanfo de na e bebo otu akun sana wiaseti o enti no ma bi se no se wo hu a ya se hu anu makora ento ne bo ne bia no firi dudom na amane enti na amani pa no wanu da e ha dwe de
na me de me tufu se obi a wote saa bia no se wadwen ena kwaku de yesa me tufu se emwa na mom nye ni nyina nso ne yebeka se nipa adwen no de dade yesa enti no ma no yetase ne bebre enti yebesre eno ma bi se no afutu sam ewo mu ne se de amede ama nipa bia no wontie se bia wote saa ebi nso huhunhura no a mesre wabusu ani bi yesa momfa ni ntu anamom na mokwa na mbehu de wom because obi kra ne nyame no obi nyina nto wo ka obi asem a ya na eduru me bia wa hwe ne wan hwe a wanya obi ho asem enome abeka wo de ho wagome da ase obi kra ne nyame no obi ni wontie wa brabo mu no ya no wa ya hwe yi eno ana eye asem be ni papanyi de atomo anim no eye ne ma be 9 na wo hwe mu etum bi obi na akɔhwe obi ya waburu se yo na ɔkɔka kasafi ene mpanyimfo se tena ho na abehu bia no ne edi na chi so bia na mpanyimfo ne de nenam bia ne nsabro no wɔ ne yeye ede se wakɔ ahemfie na ɔhene nua baako yɛ kɔ wensani nkonya na eyi ne saa o omna di secret nyina ba omna ye ne ma wo bifie ho nyina da ntu kɔ abeka so nsombo bo ɔhene na mfani ni agoro wɔne timi tu kwan akɔhwehwɛ ne yɛwɔ agyi no abeka akyerɛ ɔhene wodi asɛm na se tu gohyia nipa we na so wotwetwe no a mpanimfo no bɛba wo so sɛ ɛdɛ de ano aso bi ahwɛ wodi asɛm na se saa na ɛwɔ bi wɔ nso so asɛbita frache minim kwaku esi me mantamo baabi minim ɔbaatan bi a wawoma do ɛbɛyifo nti ɔso solitia ne ma ena se ne ma no momanyini yo mani fredi no manya nkofo mo ba se mu oduro no madwane akoto mo ti ma me ne wekese de e ma ne ma ne so ena yesi sila so so ma na ogu o mani mu ase ti so ntimi mo mani mu ase ohia ma o mo so o mo mmofo mo na nim gu ase e ma de a ena ye beto nsawe ama na nam so agu ma na nim ase ndi e nam so e be ka se skani we na no ma me we nsansa na bayifo ten ne mama me no to obatan pa ne ma wodini enso beba no awia bro no abobɔ na tade ano hye mpabo ha otwa ma boso bi ka oni mama we ona wo panyina so masi ona ne ba fira America ba ye no ba ye aha bro say bi de sia no mo fie o ne ba si ma no ena ne wo ye sei di kontiwe firi ono a di to me de bi wa brabo ma condition bi di nkofo bi kokoti bia bi ma udi ho nkoma anya dai enye ye panyina ka asem ni nyina o so ebe ma kwan no wa ba awuram na afi onzo so wodi abane akwa kwa enim number is 0548931931 0548931931 0551931931 na fe no akọ 0240555 404528 035404528 wait ma ko so na fe yakon e de akọ yenim 035 404528 na fe yanko yenim hello yaku opanyimpa Papa, the other day, okay. Hello. Hello. Pacho mdini Calvin. Calvin me hu dada. Acha mechia munyina. Pacho na sama makenu so abawo. Yase manomunsa. Sainsanya insati mijuwa ni monyam. Sa ono munsa Bible kula ka se. Obi ono munsa biasa bisa bioni mnyansa. Enti sa ono munsa tsia na ko tukate mwa. Enkrane besro. Ombeka sa ase uni mnyansa papa benyiti so uni mnyansa enti de metimi akano. Enti insadi enye. Okay. Okay. Hello. Yay. Ovana wangasa omrasamwa ana polisi obama obia wote say kama pa ye do ba da say we ayo wo fa say SK bullets nyame ene nyame di na ma din do to obwa say coffee crew and me the better was say ene wo futu ade mayen ko ka me kan say sabi e makura na sa cross e pe no kan e kan and some ya dey ya anyway he was supposed to be so anomsa edit ya to ayabisa isan say ABF fie ABF for no angasa ABF peni bi okodi na tem ABF peni bi okasa ti ano anama enye wono so ato ensemo time esa da babu kama me aja say ye fa ensa emo ten emo babasia
Unni, no one say ya. Me could say she, I'm a cry and get your one train. It's under Solomon San, Unya and Guas yet, our bedroom. Where your offer say escape bolas, Yamana, Money of what say. Yamishra, hello. Hello, Volumba. Yes, sir. Volumba K. Kura. Volumba offers Pizarro near Midwestern Kinkers. Kinkers Uboko, dear. Offer Kinkers Uboko, Muzuchao. Faudi Chimniango. Offer Naredi or Darman Pacunas, Namen of Faima. For Ima Carpenter Kuruma, sorry, Sabri, what dinner Jahone, a police now. United Media good in type of shop. Now offer and the video there to a awesome. Now for Drew baby and Nippon was a wow Sijama one to be a YouTube Nebuawo. Now for Sadu baby so I said chap we say Abua a general answer Utai and Yanepe Nisi Davia the never wapaso. Now you're down or the Nekoba. Sansa of Frank Ubua Unyanka Sati be in Kuankum. Nansu Drew baby empire bobine adeɛ bi a yɛnya mana nka ya ho ozun ho mane honama fam ntino na ɛde akowie saa bia bi na ofani nyina ne se betuma tu ho fo yɛbɛhye ho nkura ne sɛ ensa yɛbɛnom kura na yɛbɛnom ne kwanso na emom sɛ yɛbɛnom ayɛ gibi sɛ deɛ ayade agu nipa ho fi ma pepa yɛ no monyam ne bibie kuta yɛ bia ntofa yɛhwɛ na mo otuo yie na mwaye Volumba Pizarro ngingas makrao Majoso hello yes sir yeah it's a good evening Volumba Pejoso. Ebacho, uni upon it, you can say after him. Member code here. Member code. You wish your mind a kura cornasi. We can't be a not your parents of the church to be a Subalunga. I only have one number. Slow. I am not my number one. You be very fine. You be very come up. Hello. 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 Yes, sir. My voice so kakrawame. My voice so kakrawame. Is a method what me baby have. Okay. Okay, the near new come for the dear, you do again on board the Panamco G. As a G is here, we will fish when and I'm a sound economy. And I'm a father, then you cry out. That's a young boy, the number you are permitting at not Marshall. Offer, anointing, and I'm a rap in the papa. Kafra. Yamisha, hello. What is it? Yes, sir. I'm a team program. I'm going to do this. Aye. That SMS to move on. Peja voice kakraman bajo. Hello. Ni tu nkapayengo. Program I'm going to do. Who was so that the papa won will be a deal? Okay. Will be a deal. We are singing I didn't you. The American say, the program come up. Na we are no sending a butcher, and I say, ye and son. Yen so, and come on, you know, not cross. If you are on that, if you know, Cocoa, you know, so heavy, in the sun, we can never know our name. Ne bonne mane ye ne moroso nti Nyaminshira ne ya wode aba se wutie ni ya ene ya nkonsa se ye bone ana ye papa ne mum ne ye ka ye condition ya papa yi wo mu ne ye se niema ben sa ne mane basa so sensan ye so obi benum so obi nya ye ni hu nkomo ne aha because wo nom na onim ni abe na obi anom apetition wa yese ye bi obi so awe apetition ontumhwe obi nom wan but ono na ekotu ahwe ndiye ya abrabo eden ya wo abrochire ni bi apetition ni ho so nom wan de yese ya di etufu se condition say no obi duru ye de ya na ya chese bi ahomsem obi ono na etu ni fu wanti na waduru ho sa na tie pepepe hello why na moye
ose mu bie volume no wa de ne so hello Sompa Uwe tima press 0 40 45 28 0 40 45 28 hello 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 yes sir Within the rich mom Kasapri became Baja Hoboko there Yanko Father Mahoboko Father and Jebra man vote you the Mimi Huni said Papa way Yaviana Sabre a fierce and some day and yet if you know why if you be power or Nawale Mema be do say Viana Sabre no margins the more the Memo I am reading the ornaments. The men are some bit mad about from Pala. I bet me than an idea in Gamma. Until the Bassa me answer it because maybe I will do your head and win in the fancy. Yana, the idiom on the area, Yaman. Yo, Namisha Pano adventure. Hello. Hello. Yes, sir. But you, young Quenim. Out to make a. It won't kapa. I mean, Kasapri Burungu. Okay. The program never tells me paso. Oh, was so. You know, there, oh. Kasa. Oh, tell me. Pick you in uncle. Hello. Yeah, hello. Good evening, sir. Radia Yadi announce where. Okay. Bibi abe fan obetumen ka brade nka ona onhira pa. Hello. Ofada Diluma. Ye. Fantastic Kwame Kuma Ale CKA Ogoron Bam Sampa German of the Street. Allah, yanko yanim. I'm share Sompa TV akefu na mama paso. Tina o se video of my Sompa TV so I say and none am paying for more kind ni for what very big ya. What penny and sereno. Unim adia e energy Sompa FM. Ya dro bi akonya mane. It's all what we say now to give one of that when you say tomorrow not over no fortune to can matter. You move in you need here, but Papa Angel was doing, and you need to do that where Saturday are. And then you so with my best in the dinner at the Henyan. The Mamma, you're not walking tired of the number of steps around in the middle. Yamijano adventure na onyo kese pa. Abe fonipa. Ana mi just one. Is it one is down here. No been yet. Yamija wadene di agu. Wadene di akwa agosi. Last two callers na fe yakon akoya nim. Hello. Hello. Oh. Hello. 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 Yes, sir. Okay. Boko Nazwe. Ayo. Padinjre. Okay. Onimni obeye yankonko yanim pa. Iya de efreni nyina besia na afi apem so akon ede akoya nim aha eye Sompa asempenipa. Ye ko computer so de dia ba na ho bia na ede bebram ye ba sisi. Sciatica originator, sciatica pacemaker,
sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? So wo pe expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. Ena sciatica no nitty-gritty emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa wo to ase fa wo sirem ekosi wo na se ho adwuma no. Eye 21st clinic ena eye ho adwuma. 21st clinic say won untinet ewo wo to ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wa chia wo pa. Wo tira sia na se wa chia wo to no. Wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye wo to. Enkrofo susu se wa ye wo to free se wo tira sia se de wo si chia no. Ama ye wo mu se because omo ye omo to no wo koye ba. Ye kan tira wo mu se wontimi ntira se for 1 month this o gina wo. Wonnim na obi bisa se na na nchechira ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tira se wo to no ba ko ba chia na ba ko so sen ba ko. Enti se wo ba ma bia na wa chia sa ba ka se ade be me wa koye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no ka hu bia na. Enti no bomodian se wo to asentiri na amu achia amuada na yarefo ama sese ye didian to so se wakoye wo tonti na ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu su ye no bra 21st clinic ne mo a eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu ne se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhwo eye 21st clinic say yen kran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo furo bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so and wo free amasaman so na eba wo furo suro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwan overseas and na no achi sunyane regional hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu eno omo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena obonse for 21st clinic e was 0540 311311 050 311311 21st clinic still womo eye sciatica expert omo ye sciatica expert ya na say yenimu a e na ye continue ye go kai ko kachu ni pe bia se ya omra 21st clinic wona sciatica yade no omra metu ase na niema enkotote emfa emaye oye ne sa yebeko akoyanim yanimu a enna yebeko asem gasiasi na yabako semu no wa wonim se sompa sempe nipa de eno nko ade se betafrache ye nyame nipa ankombe frɛ prophet enna ye abayifo so a angatim se abaye ne kwa akiri ye bonsam so a nkakwaku bonsam ba ene ntima mbobo we nyina se obi ayera ne yehwehwe ne pa de oba sompa sempe nipa ye best o se o man my award o so far ye ya sempe nipa 2 years ni nipa mese kura me ma ha ye 30 ba ko pe ne ye hu no kwan ya ye hu ne se ye hu no wawu di me frɛ ne se ye hu no because ye hu no ahre ne nkwa no mo maka nyina da even you abodam kura wa firifie no yetimi tia ne akohu no ba bi o ne ye de naba nya ye nkwa so ne ye ahwefo ne ye tiefo ne ye se adwuma na ma ye se wo kase ne so fa ye hia na me gina ne nchen mo ma gina nko nyame nhyira mo na onyam kase obi ayira na wofu abeduru ha obi ayira pa obi ayira jese ehwe ne ba bia ye hu no na aha ne be hwe no na ye hu no aha ma me mpacho bibia bokore achonya me adomoko Baje Froze acho fa ma adwo me nsima idi pa da adwo gift okay ma me firi e ba cho me fantini de ba meti peti number 2 na ote e mfantini fanti kurubezo ifi amasma okay Sompa FM na so me firi Froze mpo then I make him kurum na mo na sa mo itamani
Vrabro dungwa. Dear Nam Kwaba Kunuazo. Ono so nyam fantino ni baby amike kan ho he. Ti ma me yankan fanti ana yankan sante. Ba cho me yankan twi na. Yankan twi na enko akire. Twi kasa nde ekọ akire. Ampa. Owo me ade na etete wa freezer so mpa sempe ni pa betima bo. Ba cho me mo fra ma no ma boko. Ma chiri mo me bay. Me ne na wo fi anopa. Bay na koboten. Da ben. March no. March. January, February, March. Okay. Bad time, my year, dear, say, the Kakaya no way. Let me read them up of friendship. My things I yet sent him from me say, will 50 and a woman is Pia Bonting. The moment to know by friend when you are. The friend I know. Wine every year. Maybe, Yano. What didn't you say? At your 21 year. Your friend is saying, Yano, Konya, by Yano, I'm tired of friend. Yano. Yano. Okay, Yano day. Kone you are in French in no in French in. Okay. But what didn't you say? 21 years. Oh, problem ana. It's Yano Yakaka, say what there. Tiade. Ajuna no. Tiade paladi. You know Hano Kaka. Okay. You go for TM Gatos with Pia Bonte. Nimia Katoa. Okay. Or Tim was a Saviana Pia Bonteno. Maybe I will see for my walk. Okay. And I'm a team of friend, my friend, I know General. No chance of bra. Now, quite. What's no one said and teaching in tea. Ma, maybe 2 sisters are mere quack of Fano. No, so move with walk. Tell me, yes, or quite no, yes, I may buy. No, yes, I'm a permanent piano or call. You come on to miss an animal. Baya ten wono me pena me hwe na se oba befi baya to wa ma mame ye nyina ha ye hwe oba no bate ye nyina ha unim se na adwene na nya aduma o problem o pia bonten o ba keto a won hwede nim nyansa kora hunu se wo pie ni ndi otia mo france unim se ni nua na nkoyi nti wo kɔ no obetima yera me gidi se na keto ande frɛ won ka obi a wadi 20 years nka keto am frɛ se ma wo ko ena waba o ba wo ko osu nim so ba no problem bia moti nipa ni ntem ho be ba cho eno nti me yesa me kwate na ho na me yesa bla bi firi na chi nti nka won so mu se epeji won so mu mame nti akwa nti se me yesa bla no so mu mame no odo age bla no e fa bla no left nti bla no wenti mi kura anya se o be so mu na ka se ni yemu nso so a ono anga se timi kwa kai se be fi ko cancel or kwa classes okay o timi ko be fi me discussion na okoba ono ati ko nsuo ba okay me ne no fi ono ana me ne wo okay me bibi ono ana me soma no ade na sa wo soma no ni won ko ade a obekwa aba sisi a okay enti to aso enti woko aboto of o ma nti ade a chin na e mande na me de ko dan police wo ye hono mo pechi se me ba boy me ne wo fi no amande no me hu no ma me form sa me de chini a ti anani na me de ba dan mo ya mo ye so mba bua me kaka nso ma hwa e man sa ma san ba dwem se me sra Ghana fo ma waso so opie March up to date 4 months asem ne yeken hen na akọ ya de hwe oba na 4 months ba cho ye pa fo announce nshira fo announce na hanom so announce ni nyina omo anhu no ba cho de apolice fo so antresi anhu no he ba cho de ye nyina ye tie Sompa 4 months yenye awrade ni yensire twedi ampon so obehye ne monyam bio abrante na da afidie no so no edin no eye ekunu yan on da afidie no so no nti ye hwehwe no sɛdeɛ Sompa ahwɛfoɔ no moyɛ ne da bia na ma asɛm pɛ nipa yɛ different ɛm sɛ yɛfiri soro ba honhom awurade didi ayɛ no no nti wi wabobɔ baabi akɛseɛ bebree baabi kɛseɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yi ɛbɛgye naba so wɔte ase ne wɔnwu nko ade a empo koraa so afiri mu nso so a menim sɛ nam platform yi so abɛma wɔn ho baabi a wɔwɔ nso ɛba se ayɛ da ya afutuo da ho yɛbɛsrɛ wa wutie baabi biara wutie yɛ no abranteɛ ne da so young boy 20 years is a 22 years very young boy
oko na atale bi se na hye no ana me ba cho dey bi no hye top no ya ash color okay ana nika blue black etu hye abrante bi o hye nika bi o pie ya chekuro betuma nya atale fufuru bi afa asesan 4 months de e bia na eja eteko so a etimi ba na waye ne ho yi na asa akwa buaye samre de nye kuma sen kwa ne be hwehwe no bibia betuma si we ebe ni trim so nko ni kurom kuro betuma si mu a nti bia be ye kase na se hwibo di ba bi kura no ne nam de be sire adofo nyina da bia obobo made hu na maye sika bia opebia de beto so ni apede ni abotere o hihye bowe na ye kura bi hu na ma sisi na afi wa nyama na akoya asem fufura nti de ma bonto ye hu na yakoma mu no ne kan yakoma no ya ye bi se ya mbe hunu ko aseda kro mra o magikro mo ma nti ma bonto e wo hia wo bani nti tobo no anhye ba wo nti mi nyame mpesa nyame so ba na ni manye wa no woro aha nyesa ba hye ba wo nti mi yes radofo a etie ye nyina da se wo momwa ye maami ya kan tim so hia ne ba no wo bampo na ne ye kan nyina wo nya ye nhira ne nsa ntima nka nso so ye nhira ma wa se utimi bua ye namoso ye hunu abrante ye konu yan yi ye hunu no a megidi ye se be ye nhira de ama ye nyina ya brabo se de mo ye ne da no we ya challenge am ye ne ya hafu wa uti ma me no akokọ ba bi bebiri ne nsa nka ne ba no mo so de mo ye ma ne ye feda bia munya kan ye ho aye koyanim entu tententu ya mo ye ntabu mu ba bia wonam bia hwe Sompa se mpenipa no abrante ne da so no abrante fe so na ba kon so wo mfiti to mantem so da wanimu so da waduma anim se wo ba fie ba di aduan di se wo serve no so wo yale da ba bi se de na ato no ye be se aposifo etie ga na nyina da so ncho abrante bi be da mfiti na wo yale bia ne ho mfa ne bia wakamu nso a mo boa na maame na koma ato ne wo se ne asie ni danse be se da bia ye hwehwe no de sere obi a wahunu mfonyiri we biara ewo mantem no so ne nsa na efre Sompa se mpenipa ye ba be so ne nsa ma asumdue aba number ne gu afidie ne so no fre number ne bia si went man fre landline kora afre number ne bia wofo no be da wase 0547898509 0547898509 0547898509 0531 406 020 0531 406020 0531 406020 ofra number we mu biema awofo be da wase se nyame nam so amene hunu etomne bia yansunu mu o hwehwe oba do mata ne otie bia na se wo hunu no awo yawo abosome nkono chemchem no pains wom ni nyina mu akora beduru wiase ni 2 years ni mu no ahomatisu ni ahohye no awofo mfa ne izi nti duru sei ya mo abatan kwa de moti ase mo ye nyina ye mmoa na ye hwehwe abranti sa abra meka se ye nyina da ye mmoa na ye hwehwe abranti na niama enkoto te mfama kwaku akora na yira akwaku unim ma yan kasem bi wa edu nyame nyankopon kro oboye basa so payi open camfo okay sa dwumadie we ebra ye started free Sompa ye started dwumadie free so am beto samre ya bai ye betima ka se normal ni paira no to do na ye deliver ehu sankrofo ayade anyame de ache na de tie ni on pese ye toro de ntia meka sa ne se ipa bi betima ba ni ya beka ne se ya wo hu na no afogya ne fi afa telephone me pa twa me da masio ye hu no da bio drume bi ho no mo a se mo ba na mo hu mo ma na mo nso akora ne nsamfa no metra fidie so na mo kancha mansan ne amafo mu tie no mo hweye ye mo de mpaebo adwuma nye nko ne ye o mo de mpaebo ta kire no wo mu hu nipa kora wo ye but we de ombe hu no unwa mu biem sim no fa telephone afre pam cho me da ma so ye hu na nya no chresem chredima anya no mu tie ni yo me si nyankopɔ kura me so pa ye ne nase edim bible says I nka wo bɔ mpa ye kura na de aka nyina ne de wo de nka tontom ne keke ne gya de aka but obi beba abeka sei na bi su me kai ma mi bi a sabi ye hwehwe na last minute e go se ma me no wa wuda baby be sin na krom se na busu afro ko mo ye kura ne yante
na akora ya oboda mane ma me ba na no ya ye na no akora ya sabe na adwen kan no ye kan na asem ne ade ade o mu du fia no fa telephone no ve ye pa cha ya damashe ye mo kan ye hu no endo anu besi nne o mo na atwa busuam na sabe mpraduasa bebi edidi won ke nsra ho yesra mo ana de to so mienu adwen ti se ani ba ko kape utwu mu tanyame apata ba ko na kanjo beka adwen ne mo na aka kakra na no ya na edu ade cha de sanyina na ho kakọ eti ya na edu me bi e be sa tiefo se wonu ba wo fie ne se na dwen mu no eye yi kakra soma ne no ma bi no wo se ma mi wo se edu me bi a wotimi ko classes edu me bi a soma no de sika ko ni ade ho na mo be na mutu ye se ye doctor kan sai se edu me bi a mo ma ne ntrafia na bibisa bi ko kwaku adwen no ya kura na sebe yo ya dwen kwa edu me bi etimi treka ko ba bi a na sa tene ya kama me fa amra sa na dwen ti o kwaku so du am ne yam wasesi ya se ahenkuru wadro ahenkuru wuro do ekota chiman ono nam da bi o mu girim se dua kasie bi abu atokwan anim honso sa ama etachiman fo ne ntimi ma na afrikuma se kwa traffic ebo ho no o mu ntimi nko na na dwe nim nipa wo godi twadua na mamo it is afe na wo kuruma wo fro tachiman ka akotachima kochina kofie ne kodanya waso de china ko kan kwantia papa na wa ko kan kwantia ya no so ya no ameto anchamo etumun kan kwantia na nya fefe mo free tachiman so na adwun bese musimba kuma se university wa ni die kwa so china no wasimu aba ye mpa se mbia bi so crowd so to kwa friend tentem na ya no he ni ntwa ya onfaka na ni nya force china asundie hia na emwa ye nyina ma asundie na posifo ne won na betima bo ahinkuro mu yusu do ma no fast mu nkoti timu piantu ye na be bo fire service fo aduma mu ko kate na asundie mra na kwan mu na ahinkuro ne ye wo mu me anya na ya no mfo mu nkwa jim na adwadifo mai ye nko kan o machi ansa na moduma de nwanwa wen so ye kan so bi so be na do se wo tumoto akọ no apostle na di kan o se na wa ne se na ne mo bi akotu moto nko se ni po friend bo wa ne we soja ni wa ko kam bi no se ye nti no wudu jimi be kwa so kwa no ko so se moto nyenye no madu dada wo bedu ho de usama na beba eti kwa ku ye nsemre no ye be se tie fo ma mi wo de aba se be ye se akura ne nko na so akọ ma ye dai se be pre akura nye nania na ma me pacho ne papa wate o de gogu mi se wada ma mse busa na gogu papa asem na be busa akura wo na me nche je ebi ana wonim na wo ka asem bi se obewe ebi wa afroka akura ko ni ti na ma busa sa ne papa te go anko ne ma mi kro mo betima ko ne papa ko sa akura wanyini me bo anu ne papa zo wate nka se wa ba me ofra kura me nse french kasa me ne nkasa du me bia mo nwale mo kro mo kasa mo te wai me bia we ye kan sa na ai o de asema to wani tie mouse kam me busa akasa o kan ansa na monyem ni ahese de na ate no ase wa go be woni yo ye ndie ngo aha wa ba no won se ye de mo ha ye de fita sa na tie won se ya kwa go ye hu ni wi ne mami wo interview kase ba de ye akura ni no beba obeba pa ayo mate eti ebe hu ni wate atie for madaro mo na da so no we de ye kan wo so opie no for se ni ka me boa aha ebi kwa na ni ka efi na so hwe ne kala se mi hu se ye kokko me boa ana we fe kala chocolate into madaro ma we de mu na ni tini ni mu na da so no ye sremu mo mi nyante ye hu hwem ne mfa mpa ebo nyante ye hu hwe ne hwe maami ne mu ma chedodo ne nso nyankopon de ope na ye de wo ye nyametimi ye bibia wai ntiere kwaku ye nkwedem nyame nshiro nipa bi a wo boya me ahwehwe abranti na onye ne kase me gidi yie pa se ekina entogozi sade enche ne sunday no na bibia asi sompa se mpeni pa no yetimi ye no we so chen sa enti so chen ne ye hunu ya sebe enti no ye momwa na ye hunu na asumdu yemra ye pon ye bi la ne tumsu no hunu ba bia wo nso a obetuma bo amande na afi yetimi akoya nimpa yenim an ye beko RSYD studio wo mu badwuma papa wase wedding be na wo ya wo hia se ye metwa na ani nya fe ayie ben na ya abrempon yi a ope camera ewodini ope studio a ahete na omaba beta wachi ama ne ma akotote e de ama wo eye RSYD studio omna yesa adwuma no waso peso aware ne hete na se wutwa na se nyomo a wo hu omo sign omo sing echa wase a na se wedding ne hete nti na sika fo ni nyina omo no omo fa omo wayie no fa ko wabedi ntuo no fa ko picture be na wutwa ama no ne de no
ebi na wutwa passport picture na wutwa anase emfonyini papa wo de send odofo bia ma na hwe afore om na timi yi kotwa firi na ho na om de tattoo abeto na ho bozi ehu ase yes mine from America nanso na kotwa dawo na ho chen ayi wotwe ani enti no omo bo adwuma papa eye RSYD studio for om se fa number na ginjire mu a chen we om beboa na niema akọ tote ede amount wo number na 0574 715 778 0574 715 778 and now say 0303 974 822 0303 974 822 from Wombejo so na niama akonanim diama enensem wofia ye busa se na African leaders kura di entina position to me on desa mina me MP mina me ohene mina me president mina me aden na ye desa na African for so aden ni yaman kontompo afira yani ni yentimi nka no kure emfa nche ye politicians sa because party no wona ho na me ho ho na me didie ho na me nom ediade anke be benefit wo man no ye mpeneka yenso so African for no enen nkomo mienu o ye bebusa adgrontia ye leaders ni pe positions a ni abusa yen certain timamufo no yenso so adgrontia entrowo ye katrema so sa se anya ya ban dia ye hunu ye anya ye nua dia anya ye MP dia ye hunu ye yentimi ngasa we dia ye MP ba wa anya de we dia ye minister wa ya de yentimi nya ne sa ne yenkoye nim na questions too me be bo African country baako papa bi oye president ni ye koto aba na wo se pribiem na he condition awom a wo preposition na wo man so di na chi na ni MPs na ta na chi se senchina wo nwene na wo busa se we omo ta na chi na omo discuss because on timi nkan wa so timi bankoko on timi take instruction bia enti na omo di na chi ana se wo ye good as to a certain level se ni fru da okro mbe so omo to abama no e wo se nyine ko sua ho ade o e wo se nyine sua ho ade sese na ne won some catch African leaders menu mienu kan adwene ne yano abom ne akan some African leaders ne akan some ye nuanom temamufu a mekura meka ho bi se adan ne mu bia gimi sa ene ye ba hwe ne nyina numere ya ye kwan no a ka de ka be fa so ba de be fa so nto bi kura wase bi de be fa so e ya asomdie ye nye wose ma ba ntimi yenka ye run about no a anka traffic na obu kunu kwa o mada no aya na ofisi wo twempna ne ekono anka hwerem no abesena twam no aba beduru yenye ye kan so ase ye waban ti ade ne ye ka ye traffic light na anka ka mo akora wo ho yenye ye kan so ase ade nti ne ye ka ukuro ya so na asori ase we ya anya de ye ntumfa we mra so African leaders ade na mo pe power sa na ye ntimanfo so ade ne ye nka no kore sa yentimi mprade e be benefit ye e de mfaso be bre ene za nkomo ne yebedi ba yanko ne yanko African leader bi o a so wo president na mo hwese kuro ne toma na o mu wotire ana o mu nitire Azuka Kevin mo mfa menum boni be pa na youth ye dia yempani foi o de hwe papa yo 86 years old chese ontimi kura nante enso papa isi da Uganda memu onti asie still now begina for election Africa boni be pa na youth ye dia yempani foi papa looking at him you can see so ya on say chukura na bonus no chupa na bonus ontimi kura nyina ho as was it da ma kwanchichina obe stand for election I say he is actively campaigning Africa ya bro boni be pahali ya mpeni foi eradu ya mobo Africa boni be ya mpeni foi pa teze ele dia cost wo Uganda so no abusia Uganda for so dia no omo akase mo president iswa ya kunyasa wo nkwa ne nkwachina it is a president no kra na tese akakra kwa na tese Africa rand money ben ya dia mpeni foi hey
Oh, Debbie, Uganda so someone who no who knew. Just say Ebusia Africa. Boniba pan you. Wakundi papa na uhunu no we ni MP star na chi na soldier for ta na chi o mani timi be bodwa twen se papa president ye betie na numu asem Uganda fo papa we na president o na abuja se honorable members create na chi di mu bia ndi mempere se papa wa yemre adan African leaders position na animal konti MPs ni di na chi omo hu se papa no yare omo wo so ntimi ni nkomo nti so ba be mo betime disika fa ho a we wontimi ntwada bia be kuntokwa bi ye tuka na wo ba bi yamfo ama ye va ma ye kwasen ade wo ba bi e beja wachire enu nti omo de omo pe ana temanfo nso adwene nkire omo se papa yi ba bi aduru yi de dia meeting be no wotimi akotrem akofight amaye ne ene ye nyina etina mpese ne ye di nkomo se adan African leaders pe positions a na adan na yentimamufo nso ye mu bebere ye gimi sa yentimi nka no gore enche ye ho se mbapa ka we oba ya na mu nyina madam ni kofie straight campaign ase o magina wa atwa na obedu ya na mu kofie straight no no ahunu se ne o ye na ozo ojai kora na goro ne bonyo so enso ebechetu ebi beka so yale ensem fata obi so beka so no no pe oh foforo na aba na ye ngotie God have mercy upon us. God have mercy upon us. Sompa pa. Eya semo papa ndi ese woko mfanse mampanyi ma ma ya ade na Dramani na oto nsafre no a obetena ase ya na obaye o saa akodi ya de ne bekro America mampanyi to nsafre na okotena wa se ya mampanyi mu na wo hanki sani asabi wanya PK ene wo we Uganda for say omani je ho emu ache bienu omani ntimi nsechire nkase papa we good said your condition now no omani ko begu ya ho fi edi asre ojo ahome na ne nko ye mpo obi a ofiri sa ogini di so no so tese wa mpo ne yemfa ahodo ni nachi kwaku this is what we are seeing, this is what is going on at Uganda over there we kwaku ndi efe we ndi ni papa mu a ndi yen Africa for da bay ti America for be mu obi se adi omanim sepeta frache with all due respect bia wa bobra ba condition home se sie America be pren condition home se sie UK be pren condition home se sie Australia for be pren ni ko to de aso ko si smart ora de huya e ba ko nso ofufuri se nso na e ba program sasa ni admit in hospital no Africa for bonne ben edi abrofre to no mo sere omuzi eni eni vision we you to desire mo akohene mo adwuma mo bo the same Uganda mo you to be mo bo mo modenza ya de yakopo abana yakwa ye je ni so kwaku we meja no akwan bi na wende mementi asem na se kwaku ana mengo ko maybe you asempe for champion na no ma homte on kwaku no ma homte so don help man aye akirika na tutu na ma chiba e no po man so na ya he debi ya re no ma bi on na debi anyankopon teso a ana o teso so hwe se o se ti se na me kire mo se mo meye agure ye wo enoma bi o wi ase ndie musa se wo mo di papa ya chi obi anko school a wotimi di president yeyi abebire wo ho no ni ministers ni MPs wagwadu me bia ye ne eto aba no makasa sa asem yi
Yenhwe sa no ma we na Ghana yenhwe no ma bi o yene ye koto aba ma campaign for mo on be gina ho maka no me ka sa se mo se obi pa konwa dia o petu meaning no wo didi kura na saduane no kura nchene ni mu kura na se nkoyie chance na egum kwenkoyie ko den se ba betum no hye batakali no ye ne nsase no chia wo bo wa ko se ba cho vreme ane ye tim ane mo de sabe na no man ka sa se mo se se wa ban bia ba no de ne nkrofo aba dudi nkwaso ne ababom wa obeka no kra ne ababom African leaders hwe no mo ye no wanya ni ngwase makuri aye ni ngwase makuri enti Idi Amin kro pa ni Uganda na de adia papa yi se ka se won san bibi kra be na papa wati masade because sa ade ya ba ne suyi okoko reverse okwa no asan ba na chi na mo ma shisha bobo tai kwa kumin kan kwa che ne fa de bi reference kaka Sompa FM president bi ba wi ase ne friend Nelson Mandela okay South Africa president munche ne pa se Ghana Uganda Africa leaders edrumre bi ye hwe nipa bi ne nhia no President Mandela ba wi ase nyina no wa mepre o kwa ku wa mepre dan wa mepre sika ade obepre ma ne man e fa ahudie te che papa ne tum papa ne ko situation ba na no den wo jana bushia ho ama ye chini tum because of say open kuro yi fa ahudie ene ye musa say president fo aba ya de aba ne ye hwe yo ye musa say omo prefer ahudie ma sebe ye ne eto aba ma wo mo ana ezedu mrebi no Mandela wa anye say yo papa no aye mre but wa anye say president dey say yade ewom we yade ewom na nsedu ba bi no wo say maye mre eti me koyi mi nko biem eno ne friend say leader good leader ena ye kan ya ban ye wo Ghana hanom wo bi wo parliament wo to anu wada wiase ajapade nyina wanya bi wasi adan VAT o bebre wo sika gu bank enso ne baby ko school degree award bon wo bo for say oba be president or minister enso won twe ne ho da ene kura mu enkura ko suku awie varsity ebi ton dokon e ma no kura mpo so de se ya mfa oto ya mu oto angumu a se on nam hwa no aga se mayo mo na masebe mbo ba si brei opa kobu se bi brofo kobu se obi degree wabo onye dwuma nye enso ye wo mpanimfo a wo mo Africa ha wo mo te press wo mo te parliament eda ebili Mandela wa anye sa wo jefa hudie ma South Africa wo jefa hudie no so no seven previous wo je ma South Africa edru ba bi no wo semesemi nko biem when your friend say leader enso ne nipa bi wo Ghana ha nipa bi wo Africa ha omo hwem papa nsua no edru ma bi ho me si nipa bi a wo wiase bi ese onya wo look alike ana wo hwe obi na wo hwea ne se me pese me yese woyi ya fa ho tutu obi de but wo yese fa ho tutu ni papa bi ne da ache bia wo ni wo aye mo di papa me si wo nipa bi wo Ghana ha wo ba wiase wo ansi dan wo ba wiase seven previous na wo de sika nanso enne wo wu but ye kai no say nipa so mesi so wo ho a ebi ni Mandela na sefo nyina odu ba bi etwa de pose because papa na good legacy amana busua ene de ne ehu hwe wo ye leader ya sese ye dinachi ni nyina akọ nyina se sika te se de na kwa ku kan se papa mbedi di egu na kanso ma woni se ontimi nkasenti ene sa na te de amamafo wudi hu agonso asojafo ba babo we no na mo sa na ye ready sa no wudi ni hu agro anajo obeto wani na denso na nipa ni sana ekoso we Africa tinyankopo odi ho yawo because no ma senti ana Ghana ni Africa enkoso no ade we ye kan me say ebi wo Ghana ha me say empanifo ni bia ye mere say ya me say kwaku wiase no ma nyina wanya bi sika owo bi ne ma wodo ma kogu abrochire egwe bi kwa dwuma wo bia bi kase wo bi efi osisi bi eso da so to parliament o dimi nyewu what does super president edi akura bi so bo degree
yes akwe ko fa ne ba hey dabi yes smart wa adwenem na so din na gya ye ne nso a ye te o man ni mu no na we ye ke o dom so because you to onya chiginafo a na eto papa so ni dom a anka onya sa de du me bia se leader bi wo fie ne kwaku ye fa sa kwanya wo so se leader bi wo fie so ye busuapen so ye hwan ne sesa bi odi no ma bia ye nya busuani ensolentia no enya bro nya keka se de ansa ba keka no ba ye ensolentia no ti na meka se tu onya chiginafo na eto so obi ye busuapani ni wonya chiginafo na busuapen nya busuapani obi pe MP ni wonya chiginafo a ni MP no enya MP ebini de koso Africa ene Ghana ye ni o yasem ni o yasem ni we de na aba na ye hwe o na we asem papa ni enti de bia edum na bia ye hwe ni pa bi ne fa ho to ti na meka se ne Mandela ne nananom edru baabi na ne kanso mu dru baabi ni e boni din sa woni hwan wase me nanane Mandela ye twa ne puse because wa beje di papa wa nya pese me nkumnya na nka papa na abra wo bra ye de ne koto muo ya sabe prejudice abrofi dren heavy a chire ni nyansa pa no e ko benya president di ye no ke no ano no ko se me nkoda nenso odu ba bi no wo se me se me nko bi nchirima no mo mesenko enso ta mo no ko e no mo kro mo ba e kware se funko a no be di ye ye besre sa no mo e koso no we fa nhua de enne wo bi ye minister wo ba ye no nanka won tesa hwio wiasa de bia wanya bia osese enye na ina me de bia kwaku meka me se duma bia Ghana on ka ebeye better se yemfa wo bia wo nimde na nya nwoma sua enya na degree na ka yemfa ni o man so na ka hwa de kakra ene obi to man mu a obedi ankonwa na onyi hwe enne aye challenge we bedi so no wa to vignette na aye latest etime so me bom ho na me so ma to biti no we fie efe etime so ma ban aba etise ma ban minister ma besi a me so ma biti no enne kromu ansase akese ba bi asase papa bi ada no ey politician for dia wo ba ye dan enu to mo ba se ya no mo ankasa cheche nkrofo we ye ho anwan gudinati ase ho anwan we ye de mo bobodi ni be kranche na me kwa de ni abobo wasi we nankafa ase kwa ku na me ka ase bi se Ghana had any enemy ye soldier ni police and na ye dan and we aba because obi aba or na go for mo bo na obai wudi agwani asoma ni abebo and no ma bi ni o enti wo ya ye hu ne sa wo po chachacha se sebe anoma insu abu na wo ko na chiba na nimu wo me so wo dom wudi ni ho agro ade be chi na dan so na nipa nim woni me ne wo ye African leaders yesra mo eduma bi a mo hwe Mandela so na mu hwe mpanifuo bi na ye hwe omu nhua wo mo ne nipa bi wo ho a woni wiase na so ye boni din a ye sole ni ya bo emu ase wa mebo bra o ya bra bonde bi ameka ye kase obi a mo bra nye danko enye sika nko obi wo ho a adwen o de beto ho no masa emma abusua no eye okay adwen o de beto ho no emma Ghana man and Africa man eye okay ebi ni Mandela eti ya besre ye hwe sa no ma we na yenhia wo bi a wo nimde na de monya na nsomani na fe no enye challenge me person biti we makoto kwagu ye kasa ansem ye bekọ atie Ghana ya hwe ye bekase ye tan wo bi but time ti ye hwe ni ye ne ye man kra na ye mo makọ school no ye o mo titifi o mo nyaduma ye hwe mfa o mo mehyam bi na mo a sebe mo nyam ho no mo so mo step down na mo yesa dachi bia na ebebo mudi akasem kwagu mi dachi nyame nhira wo yesa dachi bia dimbo ebebo obi na ya kanse na ebe ma frefo awudom pa na omozo atumadi nkomo na ye nyina ye nhye mpaboa baako ye ni nokore ma ye ho ye nyina ye ntra se na ye ma yadwene akobenkurum na ye nwese African leaders ni ye di ni ye na ye timamufo okora aso ni papa mu ni man ya me de na kire osesie ye wo hunu ni man ya wo hunu ni sesie wa busa ho wan question se sa man ya wani abonesu wo se fatase odi mampanyina na udi wa di no kure wo fi fan se o papa no ene ye se wo kopre mampanya diga wontini nyina zenga ze da ba bia wadu no apom di hia because mampanyi ko agotena so pressure no kure wontimi course e ba ne o manfo hia eno nkwa kure gya nipa yade young boy kodi mampanya esia no aba kokora because of a lot of pressures e ba ne so
na papa ni aye ya wo gya wo papa se wonko amuntimi nkawe obatan bi gya ne ba se wonko a oba ne condition wo muni oyiri bi gya ne kunu se wonko ministers bi ni party bi gya we so me leader ya ni no kreman Africa adey African why Africans why me dwene ho amenti asem no ase ensiso mame we busa me a lot of questions why are you doing this to ourselves Adentina mummy aye ho sa papa ma obro for bad I don't get it kwaku agunim say I press bias I omo wonwom bi papa na nante na okọ anim ba eche no yes omo wonwom Ango namdi ora Yesu di yanim fita omo sa na me for no mo so ko mani papa na nante na za nete ya fa na ango namdi man twene ho amenti asem no ase freedom he video mi ntimi nyina de fufuro bia ho kan wi ho we kodi kuro bi so we ni manfo be kasa amana tini because on die will be obey reverse we ya ko reverse wa change 10 left side wa ye you 10 and walk ro and ni aso as ya admitting from hospital no why also ya president we have to we yes be babu we yes be babu and then ye ho sa ekosu we kura imo ekosu we kura imo andena ye ho sa mas ye ni ye nyina ye nimbati o obi kuma party bi bato onya 50 pesos mfiri ho efie ntete ye de man no na ama na do party na no wo ko ntokwa hunu ena nkofo egiska na no meto mani hwe ye NDC ni MPP me hwe obi a wo kro na mhwe body gas ye de ama no na mbusa wa wotifia wa kofiri kwa me nkruma mpeze upia wan ye ni di waji unya hui so bi kuzuguzuku na ya choni abu a wunim kwa brane ba ko pe hwe nipa ye de ama nzo mfa nante so o ma ne pa ni fo ne po mo mkeka nkwase asem o po mo de katashe ne patapa ya de no mo kire ni age ade papa de ngoso baba they will not do it Anko namdini no we bua makura tumpo we ya de peja o man we nti ya ku akoya nim no African ye jimi dodo Africans ye jimi dodo ya me anim mra ye ho so ye mu bebre jimi ne dam nsa ya adwene mu me ye hunu mfaso ya wo ye so kakra ne ntimi nkonko ye nim ye bi say ya na ekro eti atamu wo ampa Africa fo ko gina awurade animu a ti mu de papa e beko kuromu ofo mu de papa e beko se awurade udi kuronu ma papa ne ma no ye bra dan ko de mu nyina beko bu nsam jem straight obo nsam agimi asi anko namdini no oui na president mo wa yire ne mark musani asabi wo ya MC wo ba bi ne awura na baba na daba o asambe kure ni na daba womom hallelujah were you best ora Yesu di yanim fit 0548 931 mengasabi ko ahwe american kwa yasa 0548 931 0551 0551 0555 40 45 28 0555 40 45 28 wait my friend hello Pajane mame why Bibi aboko ho de Bibi aboko me na me papa ni we ha ka me manam ko ni president bi o mu da Why Sompa Nkomo. Nyamisha mo bi mira bi ebre ni nti. Hello. Good evening, madam. Good evening, let's say. Ma me Salakoba me ho odine sa twere konkro na won so. Ani o, sompa hima ni. Ami amehuma me Salakoba no no. Na me kire se ye ni nchirima wo ho ana. Me dia me dwene ho ameti ase mbu. Nchirima ni ho. Ma me ni hunu ne wonka ho. Hunu ne wonka. Kwa kuma ma me ni na hunu ne wonka. Ma me Salakoba ya chia oba nya me ojira na onye okese na atana nu mo ntimi ngasa hello.
Hello. Oh, hello. When you're ready. Hello. 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 Yes, sir. Hello, Falumba. Yeah. Falumba Pizarro Masaba. Mine Pizarro, young Kuyanim. Falumba, in the video of Audio Bayropa, is a Adiano Areho, accessory. About Cafe, and the part and my mammy, Taco Becky. It's in Chilman, you are now. Yan Jadia, what did be? But the official 3 months, you're correct. And I would sacre palace by Sakra, any break. Why African leaders? Roma. Hello. Hello. Bato mimbo ko yanko yanim. Ya no ama ne so ama me. Uganda for Uganda leader no. We can kuruma sama ya kuraye. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Azuka fani anu wa we henki ni bla beto so kakra. Good evening, sir. Baba. Yeah. Africa de acheru. Ani o. Yanko ponsi film be share. Le dawase. Obi abo wu ni waka o president ni a. Okay. Hello. 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 Good evening. Good evening. Eradi adumboko na so e. Yanko yanim. But you are not in the African leaders, not the most of them are yet to go. I didn't know African yet to Yet mem for na yen kan no kore na yema we go ba na ma wonasi nduru ni so This is what to me you but I don't think it's but I never get known as good to una we put up the fear for what is some fear never to the all the baby na mo for etro so the signal Yanko hello Yes sir Hello Yes sir Yeah Ma TV ni go from ni ngasa ma TV ni go from ni no ngasa okay bate Okay hello Yanko hello yes hello kasa achibasha for okay na so mi mfano yina free so aso ne na ba hello good evening sir the aquarium organizer no first Cape Coast boko oh Cape Coast boko pa yanko yanima ya ma ne so ma me wate matnati una mala masruwa ma manfat Asro madina wonye ko mu ekiye papa brother machana no rabo pa to papa to mpe ama mpe funi ma obutu wa kana babe ontina nchene won hwebi mo shawa na Yate mama madam African leaders ma wa ye na ya tete mo ye in fact ma machana no rabo pa ibi oluko level to oluko ni mo bi un de mo to atre mama madina e mebu oba wo fi edwuma ye mama madam pe mebu mo pa njo African leaders way ya kreti kaka akwela mo akari ke ko ti ya chi ya nyame nshira opa na onye okese hello Oh also 0355 40 45 28 0355 40 45 28 0355 40 45 28 0355 40 45 28 0355 40 45 28 hello
Hello. Hijack ya human. Hijack no. Hello. Hello. Yes sir. Eric bibi aboko de. Yango yanim. Bacho ye no kaze emroni no omuntimi empanifo bi enu etisa no. President Ben Ayemrezi. Hello. Hello. Yes sir. Ebacho dini baby akase free. Acho me kase free. Asante achwa. Uganda president kabibi jirane. Acho we Mr. Mekong. Acho wa sede ni branding ka keno. Excellence araho. Acho kurunale sabio itobia ni ma nyansa wetin da karam bukra. It's what you really too much na mampani party ati edomani na o hanky. Obi su ko reverse acha tata okole ni nwa banachi. Wende abasa yemfa. Hello. 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 We dey know this about watching. Yanko ya ni mu a. Open daddy we no your friend Uganda for na obi wa sere a ohu te be no. Don't pay for Bobby, Baba, your mind is what top parliament, Nina, Joe, what your Katamai party, no, and John Goswa, no, Katamai, Abla, ya Mudi, Family, MP. So, but my G, Taka, in a war, just Yam, my sheet, and home to me, I know what you want to and you know, Katamai party, only anymore. I'll go back in. On one day, you no so bad on America. So, come on, you're putting if they are getting a good union pay for no money and almost or my uncle and go. Yamishra, you're quite hello. Hello, yes, I was ready to Chima. The Chima Boko, dear. Boko, the Doba. And you also every like your first rule will that will not smack you. I don't know so many a year. I want to go to school. Yes, I want you. Yeah, what you're gonna manage. Yeah, Quaco, hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. But to be honest, what's Africa? Your friend is for Pa. The leaders no money. So this is the time we need to arise. Now it me penifuni in the system. Oh, now it no it mean at the accurate age you are meeting your bro money. It's so funny and somehow so sad. Just guess these people when they're in parliament, what kind of impactation are they going to impact the nation? Hello. Hello. Yes, madam. Good evening. Good evening. I just want to give a message to the man crew. The Maboko, dear. Yamiandum. Pacho, my son, in doing and then I say, Mom, for 7 years or more, I will. Master, what to close to my snow, we are. But the men come Namin Council on your case. Hello. 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 Yes, madam. Udini baby Agazevri. Fire. Hello. Yeah, good evening. 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 Udini baby Agazevri. Makasefri takwa. Takwa boko. Ani adumo. Fuadin jebla yonkwe. Eja hofanyumba. Ohenia ekosuna enye opani ni mfumuswo. Emu ni pe di nachi emu ni nipa bwanfo.
papa no nya ko bet na se age na home na so ni pastor na beginning na wo kano wo mo di na tinye pia no se na be yo mbe nya ko di wo mo boni wo mo di nti ono papa no he ni age a onya home gi akọ be di pa. Yamin Shroud. Hello. Hello, Lumba. Yeah. Good evening. Mr. Sophie Koforidia, Willie J. Koforidia, Eastern Region. Young boy. Lumba, near Kakakana say, young penny for no, a bro anybody. Let's see more D and a yo. Na Sabio. Papa print movie. Not so good, you need to do anymore. Men, your person in Kumina. And then who she and a woman more. And come put the man way at the menu. Lumba, let my catcher say, and your papa in a woman is to see out. I am 24 million who is here. I am not pro no near good GPSD. It's not the way at your menu. What quite is a scapegoat, and I'm not a deal with him. Okay. Hello. Yeah. Yeah, good evening. Evening, sir. Bebacho me friend Abugri Ibrahim Yakub me kaza from place Mame Krobo. Abugri Ibrahim Yakub Yankwe. Na papa no sebiu ade autocracy no odi dia banana. Dana vomo ba. Because me ntia se de ntia papa no oyare a omugusu di na chi se e ma sere sa ko na grada fi mi ya. Me na me ka kire o ma sere ko na grada fi. But you are free so baba me passing bia numere bia. Me passing bia numere. E di me sere ko ura na grada fi. Abugiri ba bia mo free. Hello. 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 Yes sir. Hello. Yes sir, udini ba bia ka se free. Me ka se free ngoko. Yanko ya ni ma. Maza na papa no ono ko match pass na zo yede. Minimum bu. I say match pass, they careful leader no. Ya papa ni a mu jojo zele senye. Hello. Hello, good evening. Yes, I try move through a video no mpacho. Good evening. But yes, let me out some cause first Marco Folibia. At Marco Folibia boko. President watch out. Yo. The American say Africa ankasa they said they won't come. Timamufu no ya yale ankasa. Ibi haye. Ube fu ani check a free 2017. Africa, the whole Africa leaders yi wo. For over 70 years, 80 years from any warm. Okay, let's Sompa movie. Me pass him, so. Will be president, me pass him, mamma, so. May you have free so. Will be president, is a Sompa go movie. But another day, session poor, dear. Hello. Hello, Balua. Yeah. Good evening. Good evening. Umia saying here, okay, for me. What's me, Pacho? Dinasonamento one answer. Oh, yeah, Uganda for president. In TV, okay, say, Pacho. What's that? Yeah, can you say, ya half ya oko Mahamia, cause though the Watana so one near the Papa Bia, Wama, Mahame, El Coso Ghana. Ababa ben the same thing, or Nimbin the Pabia the Wagana. May you have from Beza. We omo nyare. We omo yare asem ne ye kentim pato se nipa ne nyare a mengo tak we di o yare wa nyini sa yare ene ye kan wa asem. Hello. Good evening sir. Good evening. Pato dini baby akaze. Hello. Oh. You know from omo aye. Hello. Hani ade ofre ni nyina esie ni akwa Sida Worship Center of Penyina bedru agro ne yede sa na awre ye afi hu say time no kora asia no Sida Worship Center of Penyini obaba bedru ye abuakwa kofodua na bapai odi ne dwuma Bishop Abesechi Kwapon general overseer no bapai wo boy dwuma pa o ha obi na apese ye moawa number 0509 43 8484 0509438484 and 0244801426 0244801426 na afi birthday wish to Juliana Amwa
from Kokosechi and sister Ama did ama nyame onhira onka ho na ontre wa chi manema engotote emfama aha enemre ne be makwan amiade dwumadie no asie nyame pa echina nso so obesate yenka awrade onka ho pa yakraw ba bye